Ya tunataka kusema karibuni sana kwa Kikuyu Service. Aria mnatuona mitambo-ini guku Kenya na nja bururi, aria mari kiongoni-ini giki inyuothe muigue muri haria hagirire. Nituguthii na mbere na ibada, riu tukuhingura na rwimbo Joshua akirugama akihita. Studio ni Joshua akirugama akihita. Present worship leaders. Adhuria tumiana nake airetu na shanaia nini anadhatora dhirugendo twekaita Joshua na doke gaja kiruga maketa ina nyumba ya kwayane tore tukatahira gai omenyuana morega gai ugendo ruru turaruthi Sacrifice thank offerings to God. Fulfill your vows to the Most High. And call on me in the day of trouble. I will deliver you. You will honor me. Baba wa mbinguni, tunasema ni asante sababu ya kuwa Mungu pamoja nasi juma hilo ambalo Bwana limeinama limefika mwisho. Tunasema ni asante sababu ya shughuli zote ambazo Bwana kila mmoja wetu amekuwa nazo. Wengine wameenda safari sabari, wengine za karibu. Bwana uko mwaminifu kwa shughuli zote. Na kwa wakati huu tukachukua nafasi hii
kurudi kwa madhabahu haya kuja kuchukuru jina lako, kuliinua ewe Bwana, tukisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe, mpiga vita sote, mtuchidani vita sote, ambayo hakutuwezesha hata kuja kikao hiki, tukisema Bwana sifa sote ni zako milele. Tunapoendelea na ibada hii ambaye Bwana tumekunja kufanya dhamiri mpya na wewe siku ya leo, tunaomba Bwana kwa roho ambazo si manyenyekea mbele zako, ukakubali dua zetu Bwana. Tunapoomba msamaha, tunapoomba Bwana kukubalika tena mbele zako na mbele ya uwepo wako, tunaomba Bwana tukakatasika kila mmoja wetu. Waliojiani wakinja kuungana pamoja nasi kwa ibada hii, popote walipo Bwana, tunaomba ukawafungua tukawa na ushirika mmoja. Bwana anza nasi katikati na hata mwisho, sifa na utukufu sote Bwana ni zako, sitakurudia. Ombi la imani kwenye Kristo Mwokozi wetu. Baba, tumekuomba hata tumekuamini. Tutachanganya lugha ya Kikuyu na Kiswahili sababu tuko na wana teens na wana youth mahali hapa. Kwa hivyo msiulize lugha zachanganywa, ni kwa sababu hiyo. Praise and worship, tuendelee. Wasifiwe. Ninulie mkono tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Aki tuko down, abia mwenzako aki uko down. Mwambie tu aki uko down. Bwana Yesu asifiwe. Hey, my brother, kama hiyo ndio sura, sijui changamka, at least onyesha Mungu, I want to renew the covenant with you. Salimia watu watatu ukiwaambia umebarikiwa, umebarikiwa, umebarikiwa. Tell them you look wonderful, you look good. At least appreciate someone in the name of Jesus. Tony, kujeni hapa, kujeni. Lazima tumurukie Bwana. Lazima tutoe hii kamudi, naona kuna kamudi. Pandisha hiyo ki. Patie beat. Weka mikono juu. Kila mtu weka mikono juu kwa Yesu. Kwaya anasema mikono juu. Ruka sauti mpaka ikuwe sawa. Bado sauti, ruka. Kuna ushindi pale katika lile jina. Kuna ushindi pale katika lile jina. Jina lake Yesu, Bwana wa mabwana. Kuna baraka pale katika lile jina. Kuna baraka pale katika lile jina. Jina lake Yesu, Bwana wa mabwana. Kuna kuinuliwa katika lile jina. Kuna kuinuliwa katika lile jina. Jina lake Yesu, Bwana wa mabwana. Ni Bwana wa mabwana, ni Bwana wa mabwana. Ni Bwana wa mabwana, ni Bwana wa mabwana. Ni Bwana wa mabwana, ni Bwana wa mabwana. Jina lake Yesu, Bwana wa mabwana. Kuna kusamehewa katika lile jina. Kuna kusamehewa katika lile jina. Kuna kusamehewa katika lile jina. Jina lake Yesu, Bwana wa mabwana. Kuna kubarikiwa katika lile jina. Kuna kubarikiwa katika lile jina. Kuna kubarikiwa katika lile jina. Jina lake Yesu, Bwana wa mabwana. Ni 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 Bwana wa mabwana. Jina lake Yesu, Bwana wa mabwana. Tutaimba hosana. Haleluya. Tutaimba hosana. Tukizunguka kwenye kiti cha enzi. Tutaimba hosana. Tutarukia Bwana. Tutarukia Bwana.
Tukizunguka kwenye kiti cha enzi tutarukia Bwana. Tutamsifu Bwana. Haleluya. Tutamsifu Bwana kwa wema wake. Tukizunguka kwenye kiti cha enzi tutamsifu Bwana. Tutapiga makofi. Weka mikono juu kwa Yesu. Tutapiga makofi. Tukizunguka kwenye kiti cha enzi tutapiga makofi. Tutarukia. Acha nione ukiruka wewe. Tutarukia Bwana. Haurudi. Tukizunguka kwenye kiti cha enzi tutarukia Bwana. Tutarukia Bwana. Haleluya. Tutarukia Bwana. Sio mimi ni Yesu narukia. Tukizunguka kwenye kiti cha enzi tutarukia Bwana. Tutaenda pamoja. Haleluya. Tutaenda pamoja. Bwana mwenzako. Tukizunguka kwenye kiti cha enzi tutaenda pamoja. Tutaruka pamoja. Haleluya. Tutaruka pamoja. Ruka. Tukizunguka kwenye kiti cha enzi tutaenda pamoja. Tutamuinua Bwana. Mikono yote juu. Tutamuinua Bwana. Mikono yote juu. Tukizunguka kwenye kiti cha enzi tutamuinua Bwana. Mungu wa baraka. 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 Mungu wa agano. Mungu wa agano. Mungu wa agano. Mungu wa rehema. Kanyaga rehema. Mungu wa rehema. Mponyaji, Mungu mponyaji, Mungu mponyaji, Mungu wa upendo, Mungu wa upendo, Mungu wa upendo, Mungu wa inua, Mungu wa inua, Mungu wa inua. Ruka. Baba ndio kenaga edere kugoso ndia we obeira. Baba ndio kenaga edere kugoso ndia we obeira. Mungu ndio kenaga edere kugoso ndia we obeira. Baba ndio kenaga edere kugoso ndia we obeira. Tugena mugambo ateneweka. Roga. Tugena mugambo ateneweka. Kukwabararia. Tugena mugambo ateneweka. Iradie kukugosa. Tugena mugambo ateneweka. Yetoweza tuibe nawe ale matuide nane otoiguaga. Tugetaga twebe nawe ale matuide nane otoiguaga. Tugetaga tuibe nawe ale matuide nane otoiguaga. Tugetaga twebe nawe ale matuide nane otoiguaga. Yetwanilira. Tugena mugambo ateneweka. Yetwanilira. Tugena mugambo ateneweka. Odinye nigwendaga yo menyage. Tugena muno niwe. Maundu maria we ujekaga. Ruka. Bokera kumona obasi. Baba. Na yetera siadane siadane. Wikarazekere. Nikorone nitora kyo. Nematora makosa. Okire kino baba nyendaga. Nanyekwana yokajagira.
Baba ni kuandika kunitaka
ukakuikia tondu erire Iburaimu na mugambo yokaikera tajata cia matu-inĩ wenindũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku Ngai Iburaimu akĩmwĩtĩkia Ngai agĩĩta mwathi Musa agakena Mwathani tondũ nĩ gĩtina kĩonokio gĩakirĩrĩirie ruo rwa ngoro ingĩ mũciĩ wa matu-inĩ nĩagatuĩra ndũrĩrĩ Daudi nĩ gĩtina kĩonokio nyũmba yake ndĩgathengio tawa na ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcuria gĩthondekĩa nĩ Ngai wa matu-inĩ nakĩo gĩtugĩ kĩu Jesũ nĩarĩkanĩire na ithe witũ akiuga nĩekwĩruta muoyo wake oke acarie maciaro mũkũyũ-inĩ arĩmĩre na itĩrĩrie thumu mbũria gĩgatuĩka matukũ mathira magũcoka nĩagoka na mbarathite rũguothe na nyũmba yoigire nĩathiĩ gwaka na thahabu mĩhĩrĩga yothe yamĩrango Ngai nderũagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa Ngai wendo arũagia irĩkanĩro Jehova gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkũgiria tumũra kanua gaku wĩre Mwathani nĩndĩrenda werũhie kĩrĩkanĩro gĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩndĩrenda kũgĩa na ngwatanĩro nawe mũthenya wa ũmũthĩ nĩndĩrenda kũgĩa na ũrũira mwerũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩndĩrenda kũhutia gĩcũrĩ kĩa nguo yaku mũthenya wa ũmũthĩ It is a day to renew the covenant with God ĩra Mwathani ndĩrenda kwanjia nawe rĩngĩ nĩndĩrenda gũtwarana nawe rĩngĩ nĩndĩretia hinya mwerũ nĩndĩretia kũnyitwo guoko nĩwe nĩndĩretia gũtongorio nĩwe thĩinĩ wa mũthenya ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ĩra Mwathani kũrĩa ndĩragondereire kũrĩa ndĩrathiaga na thĩna cia gũgũkenia nĩndahoya kwerũhia kĩrĩkanĩro nawe kũrĩa ndĩrathiaga mũthamaki na njĩra ingĩcukĩrwo nĩndahoya kwerũhia kĩrĩkanĩro nawe renew the covenant with the Lord this day tell the Lord you cannot do anything without him tell the Lord you need him in your life thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ĩra Mwathani ũbatairio nĩwe ĩra Mwathani ũbatairio nĩ hinya wake ĩra Mwathani ũkwenda gũtongorio nĩwe ĩra Mwathani ũkwenda kũnyita guoko gwake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ĩra Mwathani ndingĩhota itarĩ nawe we no ũtuĩkĩte hinya wakwa nĩndahoya hinya mwerũ nĩndahoya gũtwarana nawe nĩndahoya gũtungatĩrwo nĩwe rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai nĩtũbatairio nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩaku itheru twagũcokeria ngatho turenda kũgĩa na ngwatanĩro nawe turenda kwambĩrĩria nawe rĩngĩ nĩturenda gũtwarana nawe rĩngĩ hinya nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wĩmwĩhokeku wĩ mũnene Mwathani ngoro citũ nĩikũnyoteire ngoro citũ mũthamaki nĩirakwĩrirĩria rĩngĩ ngoro citũ nĩirahoya gũtongorio nĩwe ngoro citũ nĩirahoya gũturwo rĩngĩ nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtũkwĩhotha moko-inĩ maku tũgũkwambararia nĩ gũkorwo wĩ Ngai kana nĩguo Mwathani ũgĩe na ngwatanĩro na ithuĩ tuguze tena Bwana tuguze tena Bwana tuguze tena Bwana tuguze tena Bwana katika jina la Yesu
twanyiha muno hariwe muthamaki mwega twauga we wiki we Ngai na gutire ungi muthamaki wa thayo nituragutia rucini rwa mothe niturakwambararia niturakunenehia ona nituraraha mawega maku Ngai muthamaki twanyiha hariwe rucini ruru kuga ni wega ni maundu maingi maria twekeire ni wega Ngai tondu ni utwaranite hamwe na ithui muthenya wari toyo wari wa mweri nya muthamaki mwega wa February 2024 Jehova Ngai tugiuka kigongona-ini giki na tukierohia Jehova Ngai rekaniro na mwaka ucio wothe ni utwaranite na ithui ni utwaranite na romwe witu hateka-ini nyingi ni utuhaturite umekuwa Mungu umekuwa ngao umekuwa kimbilio tuko hapa kusema ni asanti tuko hapa kutoa sifa zetu Bwana shukrani zetu ewe Mungu ni kwa ajili ya matendo yako ewe Bwana nitwagushokeria ngatho nitwagutia rucini ruru rwa mothe nitwauga ni wega Ngai ni wega ni umenyereire family citu ni wega Ngai you have kept us going oh dear Father ona kuria tugwite na utukiretie kuria tuhinyereirio na utwambararitie Jehova twena itomi ciothe muthenya wa mothe cia kuga we Ebeneza cia kuga umbali huu ni wewe umetuleta Bwana pokea sifa ewe Mungu pokea shukurani Jehova twanyenyekea mbele zako ewe Mungu tukitubu kila aina ya dhambi na makosa maria mothe twekete mbere yaku Ngai muthamaki mwega twahoya wetekere gutuiguira tha nitwehetie Ngai nitwekete mawaganu mwathani no tondu ni wiyuritwo ni tha twahoya tha ciaku Ngai twahoya wega waku mwathani utuyurire muthenya wa mothe utuoshe mara nyingine ututakase mara nyingine na damu ya Yesu Kristo utufanye viumbe vipya mbele zako ewe Mwenyezi katika jina la Yesu Kristo tutherie Ngai na nigetha tuhote gutwarana nawe muthamaki wa thayo kiugo giakirauga thiini wa ibuku ria Psalms 50 verse number 5 that you will gather your people that have made a covenant through a sacrifice and here we are today Jehovah Father gathered in your house oh Father tushokanereire haha Ngai ataria kiugo giaku kirauga ate tushokanerere ithuĩ Jehova Ngai tugite na kirekanĩro nawe na nigetha werohie Ngai ombi letu siku ya leo Bwana
nĩ ũgĩũka gũtweruhĩria mĩhĩtwa, ũgĩũka gũtweruhĩria irekanĩro, ũgĩũka gũtweruhia Ngai. Nĩ kũrĩ irekanĩro ingĩ Ngai ciarĩkanĩirwo citũraga itũcoketie na thutha Mwathani. Nĩ kũrĩ irekanĩro ingĩ tweingĩririe thĩinĩ wacio unknowingly, dear Father, na itũrĩte itũhinyĩrĩirie. Lord, as we renew our covenant today, twahoya nĩ ũkũbunjanga irekanĩro iria itarĩ na kĩene, irekanĩro iria itũcokagia na thutha, irekanĩro iria tũhinyĩrĩirie, irekanĩro iria igeretie tũhote gũthiĩ. May you break them, Almighty Redeemer. May you break every evil covenant that was made on behalf of us, that us ourselves we made. Sifujage Mwathani, sifujage Ngai. Ona ingĩ ithuĩ ta aciari twathondekire irekanĩro na ciugo cia tũnua twitũ, tũgĩcithondeka nĩ tondũ wa ciana citũ. Ciana citũ itũraga na mathĩna. Mũthenya wa mothe Mũthamaki wa thayũ, we pray that you are setting us free from any kind of evil covenant that has been bounding us, oh dear Father. Ciothe cituohete, ũgĩtũriniũĩra. May you break them. Wekondo twathire tũkĩgĩa na mĩhĩtwa na andũ Jehova matarĩ aroruka rwitũ, twahoya tũbunjangĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. May you renew us so fully katika jina la Yesu Kristo. Mwathani twahoya tũgĩũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ kũrĩ andũ mathondekire irekanĩro cia ihiko na ititũraga Mũthamaki mwega. May you restore back marriages, oh dear Father. Nĩ kũrĩ andũ mathondekire Jehova Ngai irekanĩro cia biashara, and the businesses are no more, dear Lord. We pray for the spirit of restoration in our church today, in our life, oh Jehovah Father. Nĩ kũrĩ na irekanĩro nyingĩ tũkĩrekanĩra na tũgũtungata na tumefeli. Mungu wa ajabu, restore every covenant that was made by your people. Kũrĩa twaugire nĩ tũgũtungata na nĩ tũkomete, twahoya twarahũre, twahoya tũkĩrie Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Angĩ magĩthondeka irekanĩro makiuga nĩ marĩthiaga kuona ciana cia ndigwa, angĩ makiuga nĩ marĩteithanagia, maũndũ maingĩ matiganĩte. Mwathani, etĩkĩra gũtũririkania mũthenya wa ũmũthĩ, na tũgĩũka haha kĩgongona-inĩ gĩkĩ, twahoya mwaki mwerũ Ngai, washa moto ndani yetu Bwana, kũrĩa mwaki wa irekanĩro tũhoretie, nĩ tondũ we Ngai ndũhoragia, nĩ tondũ we Ngai, you are God who keepeth your covenant and you fail not. We ndũbĩraga Ngai, ithuĩ nĩ ithuĩ tũbĩrĩte. Help us to stand once more. Help us to arise again, oh dear Father, in every situation that we have failed. Twahoya kũrũgamio nĩwe Ngai, na twahoya kũnyitwo na guoko gwaku Ngai, kũrĩa kũrĩa kũihũrĩtwo nĩ hinya, ũtũtoranĩrie Mũthamaki. Ihoya ritũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ta ũrĩa watwaranire na Musa, ona ithuĩ tũrauga tũtingĩhota ũtarĩ hamwe na ithuĩ. Twarana na oro ũmwe witũ, twarana na family citũ, twarana na ithuĩ Ngai, watwarana na ithuĩ tũtingĩremererwo, watwarana na ithuĩ nĩ tũgũtoria. Accompany us, oh God, never forsake us, oh dear Lord. Walk together with each one of us. O mũndũ kĩrĩkanĩro kĩrĩa nakĩo nawe, Mwathani, mũnyite na guoko gwaku, no mũtongorie, tondũ arĩa wĩtongoreirie gũtirĩ hĩndĩ manahotwo. Nĩ twerekereria harĩ we Ngai, maũndũ mothe marĩa tũgwĩka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tunaalika Roho wako Mtakatifu awe pamoja hapa nasi Bwana. Twahoya Ngai, the manifestation of the Holy Spirit in this place, in the mighty name of Jesus. Reke service ĩno ya ũmũthĩ ndĩkahanane na iria ingĩ. Mwathani, reke tuĩke Jehova
iko na kitofauti katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea mnenaji wetu Mungu, Jehova atakaposimama, mtumie Mungu kama chombo chako cha dhamana. Mwathani reke Ngai atuĩke your mouthpiece, na nigetha kiugo gĩaku Jehova Ngai gĩtũkinyĩrĩre. Mũrathime mũthamaki Ngai, no mũiyũrĩrĩrie na ujasiri waku Jehova, na maroho marĩa Jehova mahataka ndungata ciaku nĩtwamokerera rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. We decree that we are blessed today. We decree that Jehovah you are rising us today. We decree this is a day with a difference, and we shall sing a new song from today in the name of Jesus Christ. Twerekereria hariwe maundu-ini mothe Ngai. Tawala pahala hapa. Tawala maisha yetu, tawala mienendo yetu, tawala Bwana Mungu wa majeshi. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo twahoya na ningetwetekia. Amen. Ithe witore iguru, uthamaki waku uke, uria wendete we ni wikagwo guku thi, o ta uria wikagwo kuu iguru. Tuhe muthiri ucio cia gutuigana na utuohere mehia maitu, o ta uria ithuĩ tuhagira aria matuhetie. Watutware magerio-ini, no utuhonokie ũru-ini, ni undu uthamaki ni waku, ona kugoshwo tene na tene. Amen. Amen. We thank God. Ubali tumefika, tushukuru Mungu sababu ya uwepo wake kukubali kuwa pamoja nasi. Tuko na 2 presentations omothi. Only 2 presentations. Tuko jone teens. Teens na kwaya niyo tutokoe omothi. Teens na biwa na patron ni teens choir. Walikuwa tayari? Karibuni na waona.
nyumbani mwa Bwana. Hoya, twende nyumbani mwa Bwana. Hoya, twende nyumbani mwa Bwana. Hoya, twende nyumbani mwa Bwana. Hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, hoya, twende tumsifu kwa nyimbo na vinumbi wa Kristo. Hoya, twende tumsifu kwa nyimbo na vinumbi wa Kristo. Hoya, twende nyumbani mwa Bwana. 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 Hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, hoya, tumsujudie, twende tukamwabudu wa Kristo. Hoya, tumsujudie, twende tukamwabudu wa Kristo. Hoya, twende nyumbani mwa Bwana. 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 Hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, hoya, twende tumsifu kwa ngoma na kayamba wa Kristo. Hoya, twende tumsifu kwa nyimbo na zaburi ya Kristo. Hoya, twende nyumbani mwa Bwana. 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 Hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, hoya, twende nyumbani mwa Bwana. 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 Hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, hoya, nyumbani mwa Bwana. Hoya, twende nyumbani mwa Bwana. Hoya, twende nyumbani mwa Bwana. Hoya, twende nyumbani mwa Bwana. Hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, hoya, tuimbe, tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Hoya, Wana teens, patron na walimu wa teens, asanteni kwa kazi mzuri mnafanya. Wakati huu tunapatia nafasi hii wanakwaya wakuje. After kwaya ni matangazo. Yote kemani.
na kama wewe ni mgeni, tunakuuliza upate kusimama tukukaribishe vizuri. Wale ambao ni wageni, wale ambao wametutembelea, tafadhali simameni kama kunao. Tuna wageni kweli? Naona kama hatuna wageni siku ya leo, na Bwana atubariki pamoja. Siku ya leo kama vile tumekuwa tukitangaza ni kwamba ni siku ambayo kanisa letu limetega la kufanya agano letu liwe jipya na Mungu, na ni maombi yetu ya kwamba Mungu atatuwezesha tukiyafanya mapya tena, atuwezeshe kuyadumisha. Jumapili ijayo 23rd tunakumbusha kwamba tutakuwa na launching ya theme ya parish, na sisi sote tutakuwa hapa after the service at 3 p.m. Kwa hivyo hatutakuwa na maombi ya mitaa, sababu makanisa yetu yote matatu yatajumuika hapa. Kwa hivyo tukumbuke ya kwamba Sunday coming tuko hapa saa 9 for theme launch. Wanalika wote wanaulizwa after this service wakutane pale kwao wote, sababu wako na party siku ya leo. All the youth after this service kutane huko kwenu in the youth chapel. Maombi ya mitaa Central District watakutana after this service. Bahati District watakutana after this service, na Thawabu bado watakutana wote, watakutana katika classes tofauti pale. Niko na kadi na barua hapa na ningependa kuzisoma. Nitaanzisha na kadi ambao tumetumiwa na mmoja wetu Anthony Thuo. Kama yuko na familia simameni ili nikisoma I'll lead on your behalf. How do your familia Thuo? And they are saying this way: would like to extend our heartfelt gratitude to you and all those who have been part of the support system during the passing of the beloved wife. During this incredible, difficult time, the outpouring of love, prayers, and practical assistance has been a great source of strength for me and the family. Ameadikia specifically to the parish minister, Reverend Albert Gikonyo, to Elder Karaja, the chair of this church, to all the council of elders, to the Women's Guild, to the PCMF, to the Barrio Committee, and to the Bahati family, and finally to all the congregation members. Your prayers, kind words, and acts of service have shown us the strength of our faith community. We are thankful for each and every one of you who came forward to support us during our time of grief. Once again, thank you all for your unwavering support. My family and I are truly blessed to have had you by our side during this difficult time. May God bless you abundantly for the kindness and love you've shown. Yours sincerely, Anthony Thuo and family. Wanashukuru sana kwa kuwashikilia wakati Thuo aliachwa na mpenzi wake na watoto wakaachwa na mama yao. Niko na barua ingine from the to all congregation. Christian Education Sunday reschedule. Receive Christian greetings in the name of our Lord Jesus and our Savior, who is the author and finisher of our faith. This is to notify you that Christian Education Sunday has been rescheduled from 2nd March to 9th March 2025 due to a parish event that will be happening the same day. Apology for any inconvenience caused. Yours in Christ service,
Elder Joseph Gujiri, the session clerk. Kwa hivyo tunawauliza Christian Education na wale wote ambao walikuwa wamealikwa kama wageni, sasa hamtakuja tarehe 2 March, mtakuja tarehe 9, and God will be together with us. Another letter here. Educational trip for Form 4 Rivers on 27th February 2025. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. We are pleased to inform you that the Christian Education has organized an educational trip for all Form 4 Rivers on 27th of February 2025. The purpose of this trip is to expose them to various career opportunities and help them make informed decisions about their future. During the trip, they will visit 1, a university to familiarize themselves with university life and academic programs. 2, a TVET institution to explore technical and vocational training options. 3, a car assembling company to learn about career opportunities in the automotive industry. This will be a great opportunity for our young people to gain valuable insight into different career paths. We encourage all Form 4 Rivers to participate in this important event. In this aid, every child is required to pay $600 to facilitate the cost of transport plus lunch. The cash should be sent to respective treasurers of the Christian Education latest by Monday 24th, 2025. Christian Education Office, msimame. Christian Education Office, simameni. Ndio hawa wamesimama. Treasurer kwa wapi? Rosarai? Wako pale nyuma. Inua mkono. Kwa hivyo wale ambao wako na Form 4 Rivers wajiandikishe kwa huyo, na ukimkosa kuna huyo mwingine ako pale chini nyumaye. Thank you. God bless you so much. Yours faithfully, Elder Joseph Gujiri Maina, the session clerk. Lastly, tuko na barua ingine hapa na nitasoma. Ordination and induction for church elders. Pokeeni salamu katika jina lake Yesu Kristo mwokozi wetu. Wakati session ya Sosiani ilipokutana, iliona kazi imeongezeka na washirika wanahitaji kulishwa kiroho. Baada ya maombi, session ilionelea kuongeza watendakazi shabani lake Bwana. Session ilipendekeza kwamba wapendwa hawa ambao majina yao yatatajwa kuwawekelea mikono na kuwaweka wakfu wawe wazee wa kanisa la Kipresbiteriani la Afrika Mashariki. Kwa hivyo nitawauliza wale ambao nitasoma majina yao wasimame mpaka nimalize kusoma. Number 1, Peter Kamau Karaja kutoka Sosiani, simama. Ako. Yes, ako pale nyuma. Peterson Dego Mwangi Sosiani, simama. Leham Wagoi Karioki kutoka Sosiani, simama. Tuko na Jane Wajiro Mohio Sosiani, simama. Na Pauline Wairimu Maruke kutoka Sosiani. Ako, yes. Pia tuko na wengine, tuko na Ayub Wangondu Derito kutoka Tasia, Francis Wangodu Kamore kutoka Tasia, na Josia Mutuli Dongo kutoka Judea. Ilani inatolewa kwamba kama kuna mtu yeyote anayejua sababu yoyote kuhusu maisha, imani na matendo ya mmoja wao inayoweza kuwa kikwazo kwa kanisa lake Kristo, na aseme wazi na afafanue wakati wowote kabla wao kuwekwa wakfu kuwa wazee wa kanisa siku ya Jumapili tarehe 2 mwezi wa March mwaka huu 2025 saa 3 asubuhi katika kanisa la PCA Sosiani Church. Kama hakuna kizuizi yeyote, kwa niaba ya Presbytery ya Nairobi Kusini,
succession ya Sosiani itaendelea mbele na kuwawekelea mikono na kuwafanya wawe wazee wa kanisa la Kipresbyterian la Afrika Mashariki kama ilivyo desturi ya kanisa. Hili ni tangazo la kwanza. Tarehe 16 Februari 2025. Mungu na awabariki hawa ambao wamejitolea na kukubali mwito huu wa kumtumikia kama wazee wa kanisa. Ni yours faithfully, Elder Joseph Gujiri, the session clerk, na imetiwa sahihi na Reverend Albert Ikonyo, the parish minister. Tuketi. Ni hayo tu kwa leo. Naitwa Joseph Kimani, nimeokoka na Kristo ni mwema katika ndani ya maisha yangu. Tuendelee kubarikiwa na Mungu. God bless us. Asanteni. Kimani, asante sana kwa kutakasia vizuri hivyo. Sasa tunaomba watoto waje, watoto wakuje. Ninyi mnaendelea gani? You are going for the Holy Communion. You are going for the Holy Communion. Tupate watoto wakuje tuombewe. Watoto wakuje tuombewe. Pastor wa youth ndiye ataombea watoto. Watoto walie hapa waletwe. Watoto walie hapa waletwe waombewe na pastor wa youth. Biblia inasema ya kwamba watoto wote waletwe kwa Yesu, na ni jukumu letu kama kanisa na wazazi kuleta watoto wetu kwa Yesu, kwa sababu ulimwengu umeapa ya kwamba itapeana watoto wetu kwa mandawa, kwa immorality, kwa premature death, kidnappers, and all other things. So it is our responsibility to give our children to Jesus, to bring to them to Jesus. Kanisa tusimame as we do this noble service. Let's pray. Father, we thank you, we praise you. We give all the glory and all the honor, mighty Redeemer. Tuasema ni asante kwa sababu ya neema yako na nguvu zako na vipawa hizi umetupatia kama watoto. Tuwakabidhi mikononi mwako tukisema wewe ndiye Bwana wa mabwana. Kama vile ulituamuru tulete watoto wote kwako, hivyo ndivyo tumefanya kama kanisa. Tunawakabidhi mikononi mwako, uwabariki, na tunasema ya kwamba that these children will never be wasted. They will never fall astray. They will never fail in their life. That's our decree as the church, because we know your Lord Almighty. Bless them, Father. We declare success in their life. We declare victory in their life. We hide them, Father Lord, unto you, Father, because we know your Lord Almighty. Tukisema ya kwamba shetani hata waona kwa maana wewe ni Mungu unastahili. Wafishe, waongoze, wajaze na Roho Mtakatifu wako, na uwarinde kutokana na maovu yote, na wale wanateka watoto mnyara, hata wale wana traffic the children. We refuse these children to be trafficked, O Jehovah, because we know your Lord Almighty. Even those that are not here, tuwakabidhi mikononi mwako. Wale wako classes za Sunday school, tunawakabidhi mikononi mwako, na wazazi wao. Have your way upon them, favor them, provide to them, Father, now in the name of Jesus, because we know your Lord Almighty. Those that are sick, heal them, Father, kwa maana sifa na baraka ni zako. Tuwasema ni asante kwa maana nguvu na utukufu ni zako, ni wako. Na wale wameachwa na wazazi wao, wale wameachwa na watu wao, wale wanamoni watoto wote, tunawakabidhi mikononi mwako. You fill the gap that has been left, and we will praise you and we will honor you. Be with them and be gracious upon them. And this is the prayer of faith. In Jesus' name we do pray and believe. May God bless you. Amen, amen. Praise and worship mutogose na wimbo demwehia ona anyona. Mutogose na wimbo demwehia ona anyona. Kanisa tusimame tunapogoja
mesa ya Bwana tuinage ndĩmũ hiũ na wanyona tũrũgame kanitha gĩathĩ gĩkĩingĩra Ithe witũ wa
naomba sasa tutakaa tusikie readings. Somo la kwanza itatoka Yeremia mlango wa 31 mstari wa 31 hadi 40 tukisomewa na Elder Margaret. La pili ni Elder Ruth, Hebrews chapter 8 mlango wa 8 mstari wa kwanza hadi mstari wa 13. Karibuni sana. Thoma rito ekuma thĩinĩ wa Jeremia 31 kwanjĩrĩria 31 to 40. Tuthome hamwe. Jehova ekuga ũũ atĩrĩ, matukũ nĩ magoka marĩa ngarĩkanĩra kĩrĩkanĩro kĩerũ na nyũmba ya Isiraeli o nyũmba ya Juda, nakĩo kĩrĩkanĩro kĩu gĩgatuĩka ta kĩrĩa ndarĩkanĩire na maithe mao hĩndĩ ĩrĩa ndamanyitire na guoko ngĩmaruta bũrũri wa Misiri, nĩ ũndũ matigana kũrũmia kĩrĩkanĩro kĩu twarĩkanĩire nao, ona harĩa ndatuĩkĩte ta ndĩ mũthuri wao, ũguo nĩguo Jehova ekuga. No rĩrĩ, Jehova ekuga atĩrĩ, atĩ gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa ngarĩkanĩra na nyũmba ya Isiraeli matukũ macio mathira, nĩ gwĩkĩra ngekĩra watho wakwa ngoro-inĩ ciao thĩinĩ, ona ndĩwandĩke meciria-inĩ mao, na nduĩke Ngai wao, nao matuĩke andũ akwa. Na matigacoka kũrutana mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ, ona kana mũndũ arute mũrũ wa ithe, akĩmwĩre atĩrĩ, umĩraniai ngoro na Jehova, nĩ gũkorwo andũ othe nĩ magakorwo mamenyete kuma o ũrĩa mũnyinyi mũno wao gwata ũrĩa mũnene makĩria. Ũguo nĩguo Jehova ekuga, nĩ ũndũ nĩ ngamaohera waganu wao, onamo mehia mao ndigacoka kũmaririkana ori. Jehova we ũrĩa ũtũmaga riũa rĩhenagĩrie ũtheri mũthenya, ona akarũmia mawatho ma mweri na njata nĩguo ikarehanagĩra ũtheri ũtukũ. O we ũrĩa ũtũmaga iria rĩkireki rĩrĩa makũmbĩ marĩo mekũruruma, ũcio nĩ kwaria ekwaria, narĩo rĩtwa rĩake nĩ Jehova mũnene wa ita. Jehova ũcio egũkiuga atĩrĩ, mawatho macio mangĩriganĩra ndige gũcoka kũrũmbũiyo horo-inĩ wamo-rĩ, hĩndĩ ĩyo naguo rũciaro rwa Isiraeli nĩ rũkahuka rwage gũcoka gũtuĩka rũrĩrĩ harĩ niĩ tene na tene. Ningĩ Jehova ekuga ũũ atĩrĩ, kũngĩkorwo igũrũ matu-inĩ marĩa mairũ kwahota gũthimĩka, onacio itina iria irũmĩtie thĩ itũrĩke kũu rungu rwaruo kũrĩa irĩ-rĩ, niĩ ona niĩ ndaigata rũciaro rwa Isiraeli ruothe nĩ ũndũ wa maũndũ mothe marĩa rwaneka. Ũguo nĩguo Jehova ekuga atĩrĩ, Jehova ekuga ũũ, matukũ nĩ magoka marĩa Jehova agacoka gwathĩkĩrwo itũũra kuma o mũthiringo-inĩ wa nyũmba ndaya na igũrũ wa Haneri, o nginya kĩhingo-inĩ gĩa Koine, naruo rũkwaro rwa gũthima rũgatarwo na mbere rũrũngarĩte o nginya rũkinye gĩthũngũri-inĩ gĩa Garebu, rũcoke rũrigicĩrio rũkinyio Goa, nakĩo gĩtuamba gĩothe kĩrĩa gĩetagwo Shiba na gĩitagwo mũhu wa kĩgongona-inĩ, ona mĩgũnda yothe nginya o karũĩ ga Kidirioni, ona nginya koine-inĩ ga kĩhingo kĩa Mbarathi kĩ mwena wa irathĩro-rĩ, kũu guothe nĩ gũkamũrĩrwo Jehova, na gũtigacoka kwanangwo ona kana kũng'ario orĩ.
Amen. Kiugo nĩ gĩgũthiĩ na mbere. Njĩtagwo Margaret na nĩ honokete. Mwathani agocwo. Ithoma ritũ rĩa kerĩ roima Hibirania 8 kuuma 1 nginya 13. Na niĩ tũgũthoma na inyuĩ. Njĩtagwo Ruth Wangũi wa Mũirũ, kũhonokio na kũmenyerwo nĩ Mwathani. Ahibirania 8 kuuma 1 nginya 13 na nĩ ngũthoma. Rĩu rĩ, ha ũhoro wa maũndũ macio twamwĩra, ũndũ ũrĩa wĩ bata makĩria nĩ ũyũ, atĩ nĩ tũrĩ na mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũtariĩ o ũguo, nake nĩ aikarĩte thĩ mwena wa ũrĩo wa Ngai, gĩtĩ kĩa ũthamaki kĩrĩa kĩa ũrĩa mwene ũkaru wĩ kũrĩa igũrũ. Nake nĩ mũtungatĩri wa handũ harĩa hatheru na wa gĩikaro kĩrĩa kĩama, o kĩrĩa gĩikairwo nĩ Mwathani na ti mũndũ. Na rĩrĩ, mũthĩnjĩri Ngai mũnene o wothe nĩ atuagwo wa kũrutagĩra Ngai maruta na magongona. Na tondũ wa ũguo ũcio nake kinya akorwo ena kĩndũ gĩa kũruta 4, nake angĩrĩ gũkũ thĩ-rĩ, ndangĩtuĩka mũthĩnjĩri Ngai ona atĩa, kuona atĩ nĩ kũrĩ athĩnjĩri Ngai arĩa marutagĩra Ngai maruta o marĩa mathanĩtwo watho-inĩ. Acio-rĩ, ũndũ matungatagĩra no mũhianĩre wa mũndũ wa igũrũ, ona kĩruru kĩamo, o ta ũrĩa Musa atarirwo nĩ Ngai hĩndĩ ĩrĩa aitĩkĩire gwaka gĩikaro kĩrĩa. Amu Musa atarĩirwo nĩ Ngai hĩndĩ ĩrĩa aitĩkĩire gwaka gĩikaro kĩrĩa. Amu nĩerirwo atĩrĩ, menyerera atĩ ũthondeke indo ciothe ũkĩhananagia na mũhianĩre ũrĩa woneirio kĩrĩma-inĩ. Ĩndĩ mũthĩnjĩri Ngai ũyũ nĩagĩte na ũtungati mwega makĩria ũkĩrĩte ũcio wa tene, kũringana na ũrĩa atuĩkĩte mũiguithania wa kĩrĩkanĩro kĩega kũrĩ kĩrĩa gĩa tene, o kĩrĩa kĩrĩkanĩre na ciĩranĩro njega kũrĩ iria cia tene 7. Nĩ ũndũ-rĩ, kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩa mbere kĩngĩakoreirwo gĩtarĩ na ihĩtia gĩtingĩacokire kũgĩa na bata wa kĩngĩ gĩa kerĩ. Ĩndĩ Ngai nĩekuonania ihĩtia rĩao akĩmera ũũ, atĩrĩrĩ, matukũ nĩ magoka, ũguo nĩguo Mwathani oiga, marĩa ngarĩkanĩra kĩrĩkanĩro kĩerũ na nyũmba ya Isiraeli na nyũmba ya Juda. Nakĩo nĩ kĩrĩkanĩro kĩu gĩtigatuĩka ta kĩrĩa ndarĩkanĩire na maithe mao hĩndĩ ĩrĩa ndamanyitire na guoko ngĩmaruta bũrũri-inĩ wa Misiri, nĩ ũndũ matigana kũrũmĩrĩra kĩrĩkanĩro kĩu. Amu-rĩ, gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa ngarĩkanĩra na nyũmba ya Isiraeli matukũ macio mathira, ũguo nĩguo Mwathani oiga, nĩ ngekĩra mawatho makwa thĩinĩ wa meciria mao, na ningĩ ndĩmandĩke ngoro-inĩ ciao, na niĩ nduĩke Ngai wao, nao matuĩke andũ akwa. Nao matigacoka kũrutana maũndũ ma mũndũ ũrĩa ũngĩ, ona kana mũndũ arute mũrũ wa ithe akĩmwĩra atĩrĩ, umanĩria ngoro na Mwathani, nĩgũkorwo andũ othe nĩmagakorwo mamenyete kuma ũrĩa mũnyinyi wao gwata ũrĩa mũnene.
nĩ ũndũ nĩngamakirĩrĩra waganu wao, onamo mehia mao ndigacoka kũmaririkana onarĩ. Na rĩrĩ, agweta kĩrĩkanĩro kĩerũ-rĩ, nĩ gũtua atuire kĩrĩa kĩa mbere gĩkũrũ, nakĩo kĩndũ o kĩrĩa kĩrakũra na gĩgatuĩka kĩa tene nĩ gĩkĩrĩ kĩbuĩria o biũ. Mwathani agocwo. Haleluya. Hiyo somo ilikuwa refu. Bwana bariki sana kusoma vizuri vile. Lutoko kama tuigue rwimbo. Twina rwimbo Ngai niragire kaniro. Gwichifa ukia mbere tu nigetha muhunjia aingire. Turugamei. Ngai nĩerohagia irekanĩro igatuĩka njerũ kũrĩrĩra na ndũmĩkĩrĩma kana nduma cia kũmũgiragia gũka kũhingia tondũ Ngai etagwo mũtũũre Iburahĩmu na mũgambo nĩũkaingĩra ta njata cia matu-inĩ ndũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku nake Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia Ngai agĩĩta na ũhoti wake Musa nĩagakena he Mwathani tondũ nĩ gĩtina kĩonokio nĩakirĩrĩirie ruo na thĩna ningĩ nĩ mũciri wa matu-inĩ nĩagatuĩra ndũrĩrĩ ciothe. Praise the Lord. Mwathani Yesu agoshwo. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Jina ni Henry Gacheru Kaira. Yesu Kristo ni Mwokozi, amenihifadhi, amenidumisha, amenishidania. Pia kwa ubali huu na kibali cha kujiunga na familia hii ya Sosiani. Mwezi wa Februari, mwaka ungali mchanga, na Waswahili husema udongo uwahi ugali maji. Hiyo ni Githweri ndari ya kiria kia mwalimu wa Githweri. Sema nyuma yangu, udongo uwahi ugali maji. Chama ndiraigua andu tamaroiga ugali tondu thaa cia ngima cia ranji na ikinyire. Ndiroiga ugali tathikiriria ucio muriganitie tondu ni wega guthikiriria ugathikiriria mundu ucio ngio yaroiga undu hata gukuhingicha. Haya, kwa ufafanuzi, wakati mwingine tulikuwa tunaambiwa ulete maana ya juu, maana ya ndani. Maana ni kusema when clay is still wet, work around it. No tore athungu moigaga wohe nyeki riria kuhinda ria kuhaki nyeki, you deal with your hay. Riu naguo ndoro riumba rituragwo riria riri igu. Mwaka ni mwithi, mwaka ungali mchanga. We are in February. In February being the second month after crossing over Christmas, hede ya gukungwira muhonokia, we come over January to February na services ikoragwo ciri cia mwanya niguo take off ito ya mwaka ucio igakorwo more focused. No ndumwe tutageire gute the liturgy area ya craftirwo ne aria mageire no horo wa reformation ne magathiririe muno horo wa kanitha wa Kristo kugiaga na ihinda ria kurikiria kirikaniro gitu na Ngai. For we are a covenant community, we are a covenant family. Tikugwo mothe niguo tureruhia kirikaniro, tuturaga kirikaniro-ini. No January February after mahinda ma mahoya thiku 40 kana 21 andu magire guka service ya that dedication and that commitment. Na nikio through mchungaji
Reverend Gikonyo, my colleague and friend. I was invited, I diarized, na Ngai aretekera uhoro uyu ukinyanire. Thank you, Chairman, together with the elders, for the warm welcome since I arrived. Very early, ndireretwo thaa igĩrĩ ngorwo ndĩ gũkũ, na no cio nyonire ngari ĩkĩingĩra kĩhingo-inĩ, na rĩu twĩ service ya kerĩ, na nĩ tũgũthiĩ ũrĩa Mwathani endete. Rekei tũhoe nĩ ũndũ wa kiugo. Mungu wetu, twakushukuru kwa neno lako. Tunapofanya upya agano, we Ngai ũtũũraga ũhingagĩire kanĩro, na nĩ ũkuuga gĩa tene kĩatario ta kĩruru, na twĩna mũthĩnjĩri mũnene. Twahoya rĩu we mũthĩnjĩri ũcio mũnene, tondũ nĩwe kiugo kĩa Ngai, aria na ithuĩ nĩguo tũrikĩrie gũtũũra tũrĩ kĩrĩkanĩro kĩu gĩtũtwaraga nginya muoyo wa tene na tene, na nĩguo tũhingũrĩre mĩeremano ona ya gwĩka maũndũ mangĩ mena ũtaũku, ona mena kĩrathimo kĩnene tũtanakinya gũka ũhurũko-inĩ. In Jesus' name we pray. Tuketi tafadhali. So Siani Dire Mogeni, I served in the Greater Nairobi East as the parish minister Umoja, and also I served also in the office of the moderator wa presbytery na pia karani wa presbytery, lakini kwa muda sasa mrefu nimekuwa katika kitengo cha PCMF. Akiniita nitaitika, na kwa hivyo nikija, pokeeni salamu za ofisi ya General Assembly kule South C. Mmepokea zote? Si South C mnatuombeaga moderator, secretary general, wale ambao ni wa department and others. Saa zingine hata hatufikishi hapo, ni kama hapa kwa congregation mnaombea mchungaji, unaenda elders, deacons, hata evangelist saa zingine anasahaulika, mnasema others. Kati ya the others saa zingine tunakuwa hapo kama others kwingine. Kwa hivyo nasema, as I join you, I'm one of you, mchungaji wenu katika PCA, kitengo cha PCMF. But when I go, congratulations to the ministry you are doing about the teens. Nimeona vile walimu wao wamewaandaa, na wao wanasimama mbele yetu kwa madhabahu wakiwa na huo utashi katika mioyo yao. Keep up the ministry. Pia najua nikiona Bwana Waigi hapa, kuna wakati moja tulikuwa naye kwa JPRC, na kwa maana sasa imerauka tena through Reverend Eraya Zagora. Sasa jipange vizuri, kwa maana kazi ni nyingi, ikiwa hauja komea tu kwa housing ile yetu ya umoja wa ndani. You can also do a lot with JPRC. With that, tusonge kwa neno. Tumepata masomo mawili. Somo la kwanza ni katika kitabu cha nabii Yeremia. Na Yeremia tunakumbuka ni nabii kati ya wale ambao walipitia mengi na mazito wakati wana wa Israeli walienda uhamishoni. Na Yeremia ananena kinyume na wale manabii wengine, kwa maana yeye ananena ya kwamba Mungu ndiye aliweka agano pale mwanzo ya kwamba atawapa watu wake nchi ya ahadi, lakini sasa kwa maana wameenda kinyume na lile agano, sasa wameenda uhamishoni. Na uhamishoni Babylon ni lazima wangekaa miaka 70. Naye Yeremia akawaambia, limeni, achilieni watoto wenu wa kiume na wa kike waoe, waoleke, pia mfanye biashara, na zaidi muombee amani taifa hilo, kwa maana hapo Mungu atawabariki. Kwa maana agano la Mungu halitimiliki tu wakati tumerudi kwetu. Agano linatimilia hata wakati tungali safarini. And as we renew our covenant, tukierohia kĩrĩkanĩro kĩa ũmũthĩ nĩ ngwenda twambe twĩrore na rwĩmbo tũinire Ngai wa irĩma-inĩ, na nowe wa ituamba-inĩ, na nowe wa kũrĩa gũtũgĩru. Twacoka tworania, ona korwo ugaga we nĩ wariganĩire kaĩ Ngai nĩ agũtigire. Jehova mwene aroiga ũtige gwĩka atĩa? Kũmaka. Kwa hivyo niĩ nĩndĩrenda gũka haha njuge lesson ĩrĩa Ngai araheire tũkwaranĩria nguhĩ. It is our commitment to serving God through covenant renewal. Nĩ kwĩrutĩra gũtungatĩra Ngai
tugereire hari uhoro cio wa kweruhia kirikaniro ona korwo rimwe twitua baine twi kuria guikuruku kuria gutugiru kwahoteka 2024 iria mwari wa ithe witu akihoya mahoya ni agwetire mweri 4 2024 ni twageire covenant renewal na tutioe mwaka ucio 2024 gukuo rituriku hihi turari kamwambato-ini na kwahoteka umuthi twari new covenant itu 2025 iguikara riu ningi itua baine tutioe ni atia no Ngai ari mbere ni kwenda turirikane undu umwe munene ni tumiranie ngoro na Ngai na koguo ni ngwenda kwaria uhoro wa kuumirania ngoro na Ngai. Amen. Umirania ngoro na Ngai niho message iguikara ufungue sava. Amen. He muthuri witu umukoretwo bururi-ini uyu siasa cia ritwa akoiga fungueni sava tondu onaga tariho sava yaregire no horo wa kuhingura sava ugithomithio ni andu a computer ni uhoro muritu muno. Riu nake mundu mwirite ahingure ngoro riu nie tondu njitagwo Kaira ni hananagia maritwa makwa nake ngoiga rimwe andu ni manjitaga Raira ngakimera Raira igaga fungueni sava na nie ngamera fungueni roho na koguo gwenda iroria muriganitie umirania ngoro na Ngai fungua sava ya roho yako na mwene sava tondu ni amioi agikoe no ya bururi witu ni arituhire muno kuhinguka Ngai ndungimuhingira ngoro tondu no we ngoro ya no kurikanira na Ngai ni kwirekereria hariwe. Biblia ni tarĩirie ũhoro wa irikaniro makiria ma 6 ona ni ikinyaga 8. Agano ambazo zinanenwa katika Biblia ni zaidi ya 5. Ya kwanza ni ile Mungu aliweka na Adamu pale shambani la Edeni, na pia hilo agano linanenwa kwa jina lingine Edenic Covenant, Adamic Covenant. Mungu akaweka matakwa yake, akanena na Adamu na Eva, fanyeni hivi na hivi, lakini musipite hapa. Wakati waliasi, baada ya kudanganywa na kuwa na taswishi kati ya kumtii Mungu na kutii nyoka, mwishowe waliingia katika changamoto ya maisha. Ndio tunakaa kama it's like a curse. Kwa maana when the new challenges came of you don't always enjoy the work you do, ni lazima sasa you sweat hard, there is the labor pangs, there is even where you work there are thorns and thistles. Ne kuga kaundu kirikaniro kiaga guigwo maundu ni marituhaga tondu hindi o mutuimiranitie ngoro na Ngai maundu makarituha riria kirikaniro gitoimiranite giaku na Ngai. Then it comes to the time of Noah. Another covenant was made. Katika agano hilo lingine la pili la Nuhu, Noah akasemezwa ajenge Sabina, the ark. And you know, Noah was a man of faith and obedience to God. For covenant requires obedience and commitment to God. So even as we search today, as we make our commitment, is also a challenge to us, whether we are acting by faith. For without faith, we can never please God. Hebrews 11 verse 6. Noah, 120 years, persisted in an exercise which appeared weird. Rimwe no wĩrũĩke kĩũndũ weird nĩ Ngai, no ũgwatĩrie. Unakaa ukitenda jambo ambalo halionekani kama linakaa sawa, hata saa zingine unaonekana kama hushiki sawa, lakini unasonga mbele. Nuhu mwishowe Mungu alinyesha mvua, na Mungu ndiye alifunga ule mlango wa Sabina, na baada ya mvua ni Mungu mwenyewe alikuja kufungua ule mlango. Kwa hivyo kuna areas where we cannot go. About closing and opening of doors, there are doors in our lives that can shut and that can only open through the promise keeper, the way maker, who is none other than God. And so in the second covenant we see also persistence and also commitment to keeping that covenant. God is a promise keeping God. The third covenant, we call it the Mosaic covenant. Ni wakati Mungu alinena na Musa akamwambia sasa wana wa Israeli ni lazima nifanye agano na wao, na hapo ndipo Torati
sheria 10 zililetwa, zile ambazo zinahusu uhusiano wa mwanadamu na Mungu na zile zinahusu uhusiano wa mwanadamu na mwanadamu mwenzake. Whether it is your neighbor, whether it is your wife, whether it is your children. Katika Torati kuna mahara neno rasema obey your parents, for this command has got a promise. Huo uhusiano ni kati ya agano. Then inaendelea usiue, usizini. At times we break our covenants when we enter other covenants, even in adultery na mambo mengine ambayo yanaendelea. Usiibe, when you steal you break that covenant. In the time of Moses, God gave the law, and God kept renewing that covenant in Deuteronomy and later with Joshua. And where we are reading in the 24th General Assembly, and we sang at the very entry, Joshua kirugama kihita nie na nyumba yakwa turi tungatagira Ngai. He was renewing a covenant at his exit, and he told the people, gather, kusanyikeni mahara ambapo Mungu amechagua, mahara panaitwa Shekemu. Kwa hivyo leo twaweza tukasema leo kuwa hapa Sosiani tuko Shekemu yetu, tufanye upya agano letu. Na agano letu mahara hapa ni mahara ambapo ni pa kipekee sana. Is a very specified location. We are not making this covenant as a roadside agreement. This is a very serious undertaking. And so, if you read in Joshua 24, God told the people to gather at Shechem. And today we are gathered in Sosiani. Say, we are in Sosiani. Sema, I am in Sosiani. Ndwenda hata kuga uguo ngore andu amwe matire guku ni mathire mucie na mainuka matire Sosiani. Tondu mundu ni mumbeari wa mwanya muno. Mungu ametuumba tukiwa kipekee sana. Waweza ukawa unaongea na watu lakini walienda. Hawako hapa kwa ajili ya mawazo. Lakini ningetaka tuwe hapa Sosiani iwe Shekemu yetu. Sema Shekemu. Shechem, although we did not read that text, I've tried to dig deeper the meaning of gathering in a sacred place. Shechem, where the people of God gathered. If you read Joshua chapter 1, for the renewal of their covenant, although it is in the Old Testament dispensation, Shechem was between two mountains, Mount Gerizim and Mount Ebal. And the people who interpret geography, they say the place Shechem was like a shoulder. Ni kama bega, mahara pa kuegemea na kulilia. And we have crafted a saying these days where we say, I've been looking for a shoulder to lean on or to cry. Lemwe neto sharagia kiande gya kuririra. Umuthe ndirenda uguo ukite hena kiande gya kuririra twi Shekemu. Bwana pe sifa. Otorea hana itururire ngoro yake Shiro. Igituika Shekemu yake Shiro. Akafungua roho yake, akafungua safa. Naye Mungu akawa attracted when Hannah was making a commitment by telling God, if you only bless me and bless me with a baby boy, I'll return huyu mtoto akutumikie. Do you know when you make a promise before God, when you are making a vow, it attracts God to connect with you? For it is about a time frame. Today, I believe as we will be wrapping up with the liturgy, which is elaborate for prayers, don't leave this praise without a specific commitment before God. A tangible commitment before God. Hata katika kutumika, waibaji, praise and worship, the choir, you who serve in whichever capacity, even as a member, you who come to present your gifts and offerings before God as an act of serving God, make a commitment to God and God will be attracted. Na Mungu atakuwa mwaminifu. Gaiti, Mungu sio adhumani. Adhumani yale muitheramu na ne ahenanetie hado. Mungu nekio mutho erigire Mungu sio adhumani. Ndu adhumani hore oigite na hau riria andu macerehekeaga magithie sherehe cia duari ya hende ya kuria mucere mundu mwakiuga na Mungu sio adhumani. Sema na aliye karibu naye umirania ngoro na Ngai.
fungua roho. Kwa maana Mungu sio adhuma, Mungu sio mwanadamu, ni kwa njia fupi. Shekemu zaidi ya kuwa kati ya milima na ni mahara nikiadege ya kolera mahara pa kulilia, Shechem was a place of promise. If we read in the book of Genesis, where Abraham made a commitment to God, in Genesis 12, God promised him the first pronouncement of land. I'll give you the land. So we can also say today, where we gather is a place of promise. Haha ne handu ha irekaniro na maundu Ngai atwirire. Kuna mambo ambayo Mungu ametuwekea. Then beyond being a place of promise, we also later see not only Abraham visited Shechem, even later we see Jacob visited Shechem and he built an altar, for it was a place of promise for generations. Do you know today, from renewing your covenant, you can speak, and God can speak blessings through generations. Na waweza hata leo ukatishe mambo ambayo yamekuwa ya pale nyuma, ambayo yamekuwa na usumbufu maishani, uanze kuenenda katika barabara ya mibaraka. Yakobo, baada ya kuwa kule mwanzo, kuna vile walikaa na ndugu yake Esau, na akachukua urithi bila njia ile ingesemekana ni halali. After wrestling with God, we see him at Shechem, where he makes a commitment and also built an altar. Na kigogona nikiaragia madhabahu hunena. Leo ni siku ya kutengeneza madhabahu kuendelea. Madhabahu hata ya biashara, madhabahu ya familia yako katika kufanya agano. Shechem pia, it is one of the cities of refuge. Tunaenda pamoja. I've drifted from the text so that finally I want to bring why the new covenant. Say Shechem is a city of refuge. Say with me. Shechem is a city of refuge. Wakati Mungu alinena na wana wa Israeli watakapoingia nchi ya ahadi, Mungu alinena watege miji 6. Na miji hii ni mahara pa kutorokea wakati changamoto zitatokea. Wakati labda umetenda dhambi, umeua, sio kwa kusudi, kabla ya watu wakupee mob justice, na kabla wakusikize, we kibiria mji wa kutorokea. Na ilikuwa miji 6, and it was well spread within Canaan. Na kati ya miji hiyo, mji mmoja ulikuwa Shekemu, na miji hiyo ingine ilikuwa Beza, Hebron. Yote naweza nikaitaja kwa uharaka sana, ili nyumaye niseme Yesu Kristo ndiye mji ambao unasimamia miji hiyo. Na ndio maana sasa mahara pa kutorokea sio katika miji hii na majina yake, ni kutorokea kwake Yesu. Mji wa kwanza ulikuwa unaitwa Beza. If you read Joshua 20, you hear about these cities. Beza means our salvation. And if we dig deeper, Jesus Christ becomes our salvation. Kadesh means our sanctuary, madhabahu yetu. And Christ came as the true tabernacle, the true sanctuary. Ndiye yeye tunamuiga, tunamuenzi, nasi tukijitoa kama dhabihu iliyo hai. Kadesh is another city of refuge. Niruke Shechem, nitamaliza nayo kwa maana ndio mji mahara tumekutana. There was another city called Hebron. Hebron means our fellowship. Mahara pa kuja kwa ushirika. Tunahitaji ushirika. Kuna huyu mwimbaji anayesema, mimi naomba ushirika na wewe. Mimi naomba ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na. So we need the fellowship. We need the fellowship vertically. We need the fellowship with one another, husband and wife and children. We need to work together, for if there is no unity, God will not command his blessings. So we need our Hebron, our fellowship. We need Lamoth, our elevation. Mahara pa kuinuliwa. Zote twahitaji kila mara uinuliwe. Labda umekuwa katika kiwango cha chini, na ni maombi yako katika kufanya agano, Mungu akuinue katika kiwango kingine.
na mji wa 5 ulikuwa unaitwa Golan, Golan, our joy, furaha yetu. Zote twahitaji furaha, and Jesus Christ is still our joy. Nao mji wa Shekemu ambao nilitaja pale Yoshua 24, mahara watu wa Mungu waliungana wafanye upya agano baada ya Musa kunena na wao juu ya matendo yale Mungu amewatendea na wakumbuke Mungu ni nani. It was about Shechem is our strength. So say with me, I am at Shechem. I am at Sosiani. And I will get new strength. For I have come to the place of. When we study all these 6 cities of refuge, including Shechem, Jesus Christ becomes the 7th city of refuge. And now he is the one we are reading in Hebrews chapter 8. He mediates a better covenant, which is more better. He is an absolute city of refuge. He is the rock of ages. He is the way, the truth, and the life. He came so that we may have life and have it more abundantly, John 10:10. Then we can conclude and say, today we are gathered at the feet of Jesus to renew the covenant. And so, coming back to our text, when we come to make a new covenant is making our relationship better with our God and with one another. Ni kufanya uhusiano wetu na Mungu muumba wetu, mpaji wa vyote, tuwe na uhusiano ambao umeboreshwa. Sisi tukiwa na utiifu, tukiwa na imani ndani yake. Pia tunapofanya agano upya ni kusema na njia nyingine, we do not only make just a covenant with our God, but we also enter to another new level of agreeing with God in matters of walking in another new level of blessings. We take our responsibility, and God, in his divinity, aligns our path with greater blessings. Beloved in the Lord, wapendwa katika Kristo, ni nyakati nyingi twavuja agano letu na Mungu. Nyakati zingine hata twamuimba Mungu. We steal from God. We steal time. We steal even his worship, his adoration. Sisi tunaabudiwa badala ya yeye aabudiwe. We lie in court. Tunaenda katika kesi, tunasema uongo, wengine wanaangamia. Na katika mambo haya yote Mungu anatuona, tunajua leo tutaendelea kutubu. Hata kuna wakati mwingine tunataka wengine wao waadhibiwe, tukagea haraka yale agituona makiherithio. Hii tutiri nada. At times we mistreat widows, we mistreat orphans. Hata saa zingine unapita kado ya njia hata ukiona mtu ambaye anahitaji. But today, God has extended his grace to all of us. And that's why I want us from the slides, my brother, go back, we make a quick comparison between the old covenant and the new covenant. Very fast, tukiangalia tofauti kati ya agano la kale na agano jipya, kuna tofauti gapi? Nitataja kama 4, zingine nitaruka. Najua with the elder Moses who had the slides, mutagawiwa hata kwa district, tuone tofauti kati ya agano. I had shared a slide. Tuangalie kati ya agano la kale na agano jipya. Agano la kale tunaona wakati Musa alienenda mbele zake Mungu, hata hawa akina Ibrahimu ni lazima wangetoa gifts and sacrifices for their guilt. Dhambi zao ni lazima wangelipia. Lakini kwa agano jipya ambalo Kristo ndiye the mediator, we see the self-sacrifice of a guiltless Christ. Yesu hakutenda dhambi, alijitoa. Upande huu mwingine tulisoma katika Wahibrania, agano la kale lilikuwa kama shadow, kivuli. Lakini lile Yesu alitufungulia ni reality.
Na ndio siku hizi nauliza, nikisikia watu wanarudi kwa ng'ombe na ndama na mbuzi eti wakatolee Mungu matishe Ngai. Go and read Psalm 50. Hawezi ukatisha Mungu na thenge yumite gicego giaku ati we ni ũranorithĩtie uke uge rĩu ndakĩrehe no. God owns 1,000 cattle in the hills. Kile anahitaji ni umshukuru kwa zile baraka ambazo amekupa. Amen. And that's why the call to worship challenged us that when we come to renew our covenant, we should come with gratitude. Tukiona yale Mungu ametutendea, we should also come making a commitment to fulfill our vows, so that even the day of challenges and crisis, we will still call upon the name of God. And so, when we compare the old covenant and the new covenant, we note that the old one was a shadow of what was to come. Damu ilimwagika ndio ya ndama ya mafahari, lakini wangerudia ule mtindo kwenda kutoa. Yesu alienda msalabani once and for all, and he bridged for everybody. Yule ambaye ana ndama, yule ambaye hana mbuzi ameruhusiwa. And so in the old covenant it was limited. It had limited promises. Zilikuwa ahadi ambazo zilikuwa kiasi, hazikuwa zimepenya sana. Lakini Yesu Kristo alitufungulia limitless promises. Call on the name of the Lord. You have the leeway for even the curtains tore into two when Jesus said it is finished. The old covenant focused on physical building for worship, lakini tulisoma Wahibrania, Yesu Kristo ndiye the real tabernacle. And so the new covenant focuses on the reign of Christ. Ufalme wa Kristo unatawala, sio tu madhabahu ambayo tumejenga physical. We need it, hata kwa maana hata tukitoka hapa tutaenda nyumbani kwetu, hatuwezi kwenda kulala nje. Lakini the reign of Christ from a spiritual sense is highly divine, and that's why we should not only focus on another tabernacle. You can worship God anywhere, everywhere, when you focus on the reign of Christ in your life. Na ndio maana Yesu akanena, sheria zitawekwa mioyoni mwetu, zitaandikwa katika mawazo yetu, sio kwa vile wakati wa Musa ziliandikwa kwa mawe na mawe hayo yalivunjika. The fourth comparison is the old covenant had limited access to God. Mtu angeenenda mwaka mara moja wakati kuhani mkuu anaingia patakatifu pa patakatifu. But I want to say this, we have unlimited access to God. We can call God anytime, for he is only a prayer away through Jesus Christ. Amen. Tutirabatara broka nyingi niguo tuingire ha gatagati-ini. Hatuhitaji broka wengi. Sema kwa agano jipya hakuna chain of brokers. Sema na aliye karibu na mwambie hakuna chain of brokers. For Christ mediates a better covenant. Last week I was doing a business with somebody, and the owner of the property became very tough. He said, nyinyi mabroka ndio mlifanya my property issue nunuliwe. Mlikuwa mnahitaji pesa gapi? Hapo he became very tough. Akaninie mwene indo mutige kundehera wana nduire njugaga kia giki kirekererio na mbici na nyumurathi mukongera mukahura ndabu ndoigite uria broka okendia ngamuneigana riri. Reverend ithe ndoka igirira igana haha nyambe de manengere na moime mathie uhoro cio gitutigwo nawe ni nie mwene na niwe tukwandikanira nginya guku kwa wakiri. Ithe witu uri iguru ni ari uiru na indo ciake na rimwe ture behave tari ithue ene indo nendo wa kugea na ubroka muingi rimwe nginya ona uhoro wa gukinya kwa Ngai. Jesu Kristo niwe umediatete a better covenant. Praise the name of the Lord. We have a leeway. Praise the name of the Lord. Tigai gutinda mugithiururukio sakamurukucia zini andu maroka makimuthiururukagia ukona mundu okagwa kuna na ito akagoithia hau akamba agagutisha goithia 10,000 haha bogoithia 10,000 haha. Jesu ndakwiraga wambe ogoithia 10, akwiraga we na rutha
una ruhusa. Haleluya. Tutige ori muke honoko-ine giki. Rimwe nĩ tũrekereirie indo citũ igathiĩ kũrĩa andũ mataagĩrĩire kũrĩa, ona nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũrĩte. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Nĩkĩ mũretĩkĩra kwenderio guoya na twĩna mediator wa kĩrĩkanĩro kĩega gũkĩra iria cia kĩrĩa kĩa mbere. Haleluya. Andũ a Ngai nĩ tũrateretha tũgĩcokaga thutha. No korwo nĩ wetĩkirie Kristo, ũikare wĩtĩkĩtie Kristo, no mwĩtĩkie kũna. He mediated a better covenant. Na gĩake kĩaragia maũndũ mega. Thakame ya Kristo ndĩngĩgerekanio na ya ndegwa na mbũri. Rĩu kehingũrĩre Savo nani. The old covenant was available to some. Kĩrĩkanĩro gĩa tene ilikuwa kwa some. But the new covenant is available to all, even the Gentiles. Amen. Arĩa mataragwo nĩ akũhingĩrwo nja, Ayahudi makĩingĩra. Onao nĩ metĩkĩririo tondũ Jesũ okoigire ndokire kũrĩ arĩa ehia na nĩo mabataire ndagĩtarĩ. Ũmũthĩ ũkawĩrekereirie harĩ Ngai. Ũhane ta Hana. Hana anyũrũragio. Hana alikuwa ana kinyururi kwa Kiswahili. Yeye hiyo mnaweka kinyururi. Alikuwa anadhihakiwa. Alikuwa anadharauliwa na mke mwenza Penina, kwa maana Penina alidhani yeye ndiye tu mwenye watoto. No Ngai ũrĩa ũheanaga ciana no ũkũrũ-inĩ no akũhe, akuonie you are not limited. Na nĩ aheire nginya Sara mwana mena Ibrahim ũkũrũ-inĩ, ona niwe no mwĩhokeku. He is a promise keeper. Today we belong to an unlimited version. And I believe, Sosiani, God is speaking to us that there is much more we can do for God if we believe in the promises of this new covenant. Maybe you are even in the business world, na mahara umefika, unaona kama umefika mwisho. No. Rimwe nĩ ũcũthagĩrĩria andũ angĩ ũkona ta arĩ o mararathimo. Ĩra Mwathani kĩrathimo gĩkĩ nĩ kĩa andũ othe. Agĩkorwo ciana iria ciĩrĩgĩte kũingĩrio TikTok ikerwo nĩ ũrĩmenya Ngai ndararaga kayore. Ihĩ ihunyũkĩte ikonekaga ta nĩ ũndũ wa gũkorwo iraraga kayore. Hĩndĩ ĩyo kayore ĩronekaga ta ĩtatarie. Ũmũthĩ ũkayore ũngĩrwo nengerwo buroti kũu warega. Ĩrakĩrehe indo na kĩambĩrĩria kũrĩa njikaraga niĩ njikaraga Karen Northern End View. Karinde na kũrĩa rũgongo Karen Northern End kũu nĩ ndĩia nĩkuo ndaraga. And when I bought the first piece of land, and one of my colleagues who loved me dearly, onire ta itashikaga. Ona niĩ ndiamenyire, ona baba mũnjiari, when we went to my father-in-law, who was very particular on where we could settle. Why have you thought of buying land in there? Simply we said, because God has directed us, for now we will buy it, but if God will say one time we release it, we move closer, maeneo ya wazazi, si tutaachilia. Ũmũthĩ ũkengwĩre, ũka twĩrane kana ũgwenderia kaburoti ngũtemere harĩ mũgũnda ũcio wa eka 2. Ndagũrĩte 125. Ũmũthĩ ũpae kana milioni cigana? Wanga hadagĩtunya mũndũ. Timi atũndĩraina haha no ndĩra kuga atĩrĩrĩ. Rĩrĩa warekereria Ngai agũtware, rĩmwe ona nĩ ũingĩraga ũrimũ-inĩ no nĩ ũkonekana nĩ ũgĩ wa Ngai. Praise the name of the Lord. Rĩmwe ona no ũhande wĩkĩre mbeũ ũtungata-inĩ. Tarĩu nĩ kwagwetwo marĩtwa ma ndungata ikwendo itungatĩre na nĩ ũrarigwo kana rita nĩguo ihinda rĩa kwĩrwo no nduĩke elder. Ũgacanganyikĩrwo ũkarigwo nĩ atĩa. We ũkawĩrekereirie Ngai. Ngai ũrĩa ũtũmaga kũndũ kũrĩa kũmũ kũgĩe njũĩ. Ona we ugaga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire. Utige kumaka Nyamukĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ. Kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra. Let me go through mentioning what are the benefits. Hizi nitasoma tu. Go back to the slides.
when we make a covenant with God, tunapofanya agano na Mungu, faida za kukaa katika lile agano ni ngapi? When we make a renewed covenant, we get a renewed sense of our commitment to God. When God was speaking to the children of Israel in Joshua 24, through Joshua, God reminded the people of the many things he had done for them. Aliwapigania vita. Hata kuna wakati aliachilia hizi worships mari bora mahure tho ciao. Nĩ ta ũrĩa drone thikũ ici irarekererio. Mũtigeciria atĩ Ngai nĩ hĩndĩ yoka drone icio ũrona ikirekererio Ngai arekagia magi. Koguo Ngai nĩ arĩ na drone ciake cia tene cia kũrũa mbara. Tigeciria teknology nĩ hĩndĩ ĩrokire. Gũtirĩ ũndũ mwerũ ũkaga. Magi maya wonaga rĩgakũringa ũguo rĩgakũringa ũkaigua tarĩ chuma ya kũringa. Ũrĩa ũrona drone ikĩrũa rĩu Ngai mbara ciake nĩ arĩ drone ciake arekagĩrĩria araika ake makarũa mbara ciaku. Bwana ape sifa. Ngai yake maririkanie nĩ niĩ ndanamũhe irio, nĩ niĩ ndanamũrũĩrĩra. Rĩmwe na mbara kinio kĩrĩa kĩra Baramu nĩ twarĩkanĩra thiĩ ũrume ciana cia Isiraeli. Mũraika akiumĩrĩra mbarathi akĩmera nowe ndũgakĩre haha. Baramu athire akĩrathima andũ tondũ mũndũ mũrathime nĩ mũrathime ndagĩka atĩa. Na haha harĩ andũ maikarĩte kĩrathimo-inĩ kũrĩ mũndũ wanageria gũticia biacara yaku akĩenda kũmĩruma. Kwĩna mũndũ wanatisha family yaku na maũndũ make akaria. No mũndũ mũrathime nĩ mwĩkĩte. Ona ũmũthĩ ũkawerũhia kĩrĩkanĩro wĩre Ngai ona rĩu ndĩo mũrathime na nĩ ngũikara kĩrathimo-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. One time I served in Juja and one of our committed deacons, biashara-inĩ yake akoraga katika biashara yake angekuta pale nje kwa maana ina drive ya kuuza manguo. Watu wameangusha manywele, mawembe, mashindano. Yeye anafagia akiiba wibo katika damu ya Yesu. Anaenda anachoma. Hata siku moja akakuta hata wamekunya kinyesi cha mwanadamu hapo. Yakoiga hii ni human remain. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ niĩ no ngũtherema. Wĩra ũcio watũmire mũthenya ũmwe a neighbor amatigĩre kaburoti iria ciĩtagwo maguta mathondekire tũbanda twarĩte raini tondũ Ngai nĩ okaga na gũtikũmakania kana nĩ kũmĩtwo nja kana gũtimĩtwo no kwenderio heho nĩ andũ. We ikara kwa Ngai. Bwana ape sifa. Na ndũkagerie kũhanania maũndũ wĩrwo atĩ he handũ harathondekanwo na haha ũthiĩ ũgathondekwo. Ikara ikwa Jesũ mũthondekwo nĩwe. He mediates a better covenant and it is all by faith. Praise the name of the Lord. Sasa nifanyeje? Nimalize hii sermon niseme the next benefit when you do not only remain committed to the things of God but also your relationship with God, but also you deepen your spiritual awareness. Rĩrĩa mũndũ werũhia kĩrĩkanĩro no cio mwendete no toguo Ngai akwĩra Isiraeli in Jeremiah chapter 31, I acted as your husband, you Judah and Israel. Ithe ti kuga hena relationship nĩ mũndũ na ndari yake. Mũndũ na ndari yake nĩ marikagĩria wendo. Tarĩu hinda rĩrĩa Valentine ndinamenya rĩratwarirwo kũ no Valentine yendaga rimwe tura celebrate indo tuta understandaga kendige ũhoro wa Valentine rimwe nĩ nemagwo nĩ kuuga wega na wendo ũrĩa mũnene twagire gũ celebrate tũgĩũka Valentine nĩ wendo wa Ngai ũrĩa Jesũ erutĩire tondũ na kũrĩa amwe mekwaga endo wao no kwaya tondũ nĩ mũtũringire nguo ya Valentine nĩ twaririkana wendo wa Jesũ na twaririkana ũrĩa Ngai amũhete mĩgambo mĩega mũgoka mũkaina mũgatonia wendo wa Ngai. Thengio nĩ kwĩhumba raini we ona ũtanehumba ya Valentine kwaya kũrũgamĩrĩra ũmũthĩ uge ona rĩu nĩ wendetwo nĩ Jesũ. Tawe hagi ũguo uge nĩ nyendetwo nĩ Jesũ na ndĩna kĩrĩkanĩro kĩega gũkĩra ingĩ ciana rĩkanĩrwo ciĩna ũburũka mũingĩ ciĩna ũrĩa ng'ũrũ mũingĩ. Jesũ ndangĩkũrĩra ng'ũrũ na nĩkĩo mũkũ-depend relationship nake. The third benefit is you get an increased personal accountability. When we read the text, both Jeremiah and Hebrews, it talked of God, you write his law in your mind and also in your heart, and no one will teach the other greatly. Ndũrĩtindaga ũkĩrwo nĩ ũrĩa ũngĩ. Level ya accountability we mwene ndũrĩtindaga ũgĩtuĩrio. Wathurwo wĩra-inĩ mũna ndũkũbatara gũtinda ũkĩmicromanage tũgĩgwĩkĩrĩra kamera atĩ nĩguo tũkũmũrĩke
tugucarie we kamera ya ngoro niri kwiraga this is the way walk in it. Amen. Ni tucaririe njira cia gucaria andu kuga evidence ni iriku. We ni we urikoragwo na evidence number 1 tondu we ukuaga server ya ngoro yaku. Amen. So increased personal accountability even in God's service. Diko ni twanengerwo indo ici tugatare increased level of accountability. Amen. The fourth benefit, you get strengthened as a community. You bond very well. For where there is unity, God commands blessings. Rĩrĩa andũ magĩa na kĩrĩkanĩro nĩ magĩaga na ũrũmwe ũngĩ wa mwanya tondũ marĩkanĩire na Ngai ũndũ ũmwe na nĩ moĩ Ngai na njĩra ĩmwe atĩ Ngai nĩ mũhingia wa irĩkanĩro. So it fosters a sense of unity among members. It helps us to remember what God has done. Rĩrĩa rĩothe twoka kwerũhia kĩrĩkanĩro rĩmwe ona andũ nĩ mokaga mena people come presenting thanksgiving offerings when they remember all what God has done. When Joshua was renewing the covenant at Shechem, he reminded them all what he had done. The very same way today, what Jesus has done for us, we cannot tell it all. Then, as we make the new covenant, we remember that sins are forgiven when we repent. Na nikio gukena ni mundu uria woheirwo mehia make uru ake ukahumbirwo. That forgiveness is also another greater benefit. You are given new assurance. Neta kweroherio risi ya gutura. Then where we read the call to worship, God promises us as we keep our vows, we will call on the name of the Lord and he will deliver us and we will honor him. So there is divine protection. Ngai agatugitagira agatumenyerera na tugithio tuko tugithie muthenya riũa rĩa muthenya rĩtigĩtũma tũringĩke kana mweri wa ũtukũ tũme tũtũgũge. Because when we are in that renewed covenant, God invokes blessings upon our lives. There is divine protection ũgitĩri wa Ngai na tũgatũra tũrĩa arathime. In conclusion, rĩrĩa twerũhia kĩrĩkanĩro, the first covenant was about the law, but the new covenant is about grace. No korwo gwĩ kĩndũ tũhetwo kĩa goro nĩ ũtugi wa Ngai nĩguo gatukinyia. Tũhingũragĩra mũndũ sava kana tũngĩhingũrĩra Ngai sava cia ngoro citũ no nĩ tũrona ũtugi wake. Tũtiramwĩtigĩra na tũtiramaka tondũ we ndangĩtwĩhia. So this is a covenant of grace. No tũngĩikara tũgĩtongoragio just by the power of the law, the power of the letter, but the grace gives us the following blessings. Ngai akũrinĩra covenant ũgĩthoma Deuteronomy, Israeli merereirwo ona ku extenderwo life, long life, ndũgũkua gatũra muoyo. Ona andũ marakwandĩkĩire nĩ ũgũthiĩ ũgaprolong ũgathiaga ona kono tũgakua mũthenya ũmwe. Ngai akonanio nene wake na nĩkĩo hana rĩrĩa ona gwota akinyĩte mũico Ngai akĩonanio nene wake. Ona to Samueli aheirwo nginya twana tũgĩkinya tũngĩ tũtano tondũ Ngai nĩ wa irathimo nyingĩ akoragwo nacio thito. Even there is fruitfulness, there is abundant prosperity, unapanuliwa na pia unapewa uzingiro. Mungu anakulinda. Na basi sasa tunapoingia kufanya lile agano, tutafuata desturi na mfano ambao umewekwa. Tutasimama kwa miguu yetu. Sasa tusimame sasa. Sasa tunaingia kwa agano na tutaenda pamoja. Hata kuna mahara tutapiga magoti pamoja kwa maana tuna hiyo mibaraka. Tutatumia lugha yetu ya Kiswahili kwa jarida ambalo sijui kama tumepewa hilo jarida. Has it been supplied again? You have it. Sio ile ya Holy Communion. Tutaenda hii ya pamoja. Kuna sehemu zingine nitakata. I would request also the control room for the sake of our teens. You can also provide the word document for the covenant liturgy prayers in English. Tufuatane pamoja. Na tunapoanza ni vizuri kukumbuka kuna sehemu za shukurani, kuna sehemu za kukiri dhambi na makosa yetu, mahara tumepungukiwa, na mwishowe tunaingia katika sasa kilele chetu
ni kufanya lile agano kwa matamshi yetu. I'll begin with what is on the screen. My friends, the Christian life to which we are called is a life in Christ. Mutura twetetwo thiini wa Kristo, who redeemed us from sin and has also called us in a life in Christ, and through him we are consecrated for God. Tunatengwa kwa ajili ya Mungu. And upon this life we enter into that covenant, and we are admitted into that new covenant, which our Lord Jesus Christ is the mediator. As we have seen, we have better terms. At times people decide to move from one company in insurance for their better terms than the other. Today we have the best option. It is in Jesus Christ, the new covenant. On one side of the covenant, we see God's promises. And God will not fail. He will fulfill. And all these promises are declared through Jesus Christ, who is the author and the perfecter of our faith. That his promises still stands, we are sure, for we have known his goodness, and his goodness we have witnessed through the proven grace in our lives day by day. And so now, beloved in the Lord, kwa maana tutatoa maombi ya shukurani, kwanza kukubali ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye kutuwazia mema. Tumshukuruni Mungu kwa wingi wa rehema zake. Mungu Baba yetu, chemichemi ya wema wote, ambaye umetupa rehema siku zote za maisha yetu, tunakushukuru kwa upendo wako na rehema ambao imejaza siku zetu na kutufikishia hata wakati huu na mahara hapa. Zote tuseme tunakusifu Bwana. Tuseme pamoja, tunakusifu Bwana. Ewe Mungu, umetupa uzima, na sababu umetuweka kwenye ulimwengu uliojaa mandhari ya kupendeza. Ugerora thene ya magegania na nere uthaka mwingi. Umetufariji, jamaa na marafiki wanatuhudumia kupitia mikono na fikra za wenzetu. We don't live on our own. We live through God using even other people. So tunasemaje? Tunakusifu Bwana. Umekuwa nuru yetu nyakati za giza. Rimwe twanona nduma muthenya. Umekuwa msaada wetu wakati wa majaribu, twanagerio ugatuteithia. Wakati wa furaha, wewe ndiye chanzo cha furaha. Katika matendo yetu yote, wewe ndiye mtosherezi wetu. Pamoja tunakusifu Bwana. Ndani ya mioyo yetu sasa tuingie kwa shukurani. Umeiweka njaa ya kukupenda, na umetupa amani yako. Umetukomboa na umetuita kwa mwito mkuu wa Kristo Yesu. Umetupa nafasi katika ushirika wa Roho wako na kazi na ushahidi wa kanisa lako. Pamoja tunakusifu Bwana. Umetukumbuka tunapokusahau. Ngai ni aturirikanaga ona rimwe turiganĩirwo newe. Umetufuata hata wakati tumekutoroka. Rimwe nĩ tũragira Ngai na mũbango wa Ngai. O ta mũndũ akiũraga gwake mũciĩ no agakorwo no kwerendwo aikare. Umekutana nasi kwa msamaha wakati tulipokuondokea. Haya yote ni kwa ajili ya uvumilivu wako na wingi wa neema yako. Tusemeje? Tunakusifu Bwana. Sasa tuingie maombi ya kukiri baada ya kumshukuru Bwana. Wacheni tujichunguze mbele zake Mungu, tukikiri dhambi zetu kwa unyenyekevu, tukirinda mioyo yetu ili tusije kujidanganya wenyewe na kupotewa na uwepo wake. When we come to this section is where we don't stand aloof and say we are good. No one can say I'm good, I'm perfect. We all need to come with a broken heart and a contrite spirit.
Na tuombe. Mungu Baba yetu wa mbinguni, ambaye umetupa njia ya maisha yetu kupitia kwa mwanao mpendwa, tunakiri kwa aibu mwendo wetu wa polepole tunapojifunza kutoka kwako. Tunajikokota katika safari. Rimwe Mwathani ukoraga twina thiea. Umenena na kutuita nasi hatuja kusikiza. Ngai rimwe ni waragia na rimwe tukarega guthikiriria tugathie njira citu. Tunatoroka uzuri wako hata wakati umejitokeza, ili hali tumekuwa vipofu, hatuoni. Rimwe Ngai akeonania maitho maitu tukaga kuona tondu turona na maitho ma mwiri. Ngai tuiguire tha. Umenyosha mikono yako kwetu kupitia kwa wenzetu walio na mahitaji, nasi tumepita tu, tumezichukua faida kwa shukrani haba. Rimwe tukaga ngatho nginyu. Ngai akona ngatho icio nĩ gĩtingia. Tumekuwa wa kutostahili upendo wako usiobadilika. Hebu na tuseme kwake Bwana, turehemu na utusamehe. Bwana, tusamehe twakuomba Bwana, kwa uhaba wa ibada yetu, ukavua na ubinafsi wa maombi yetu, kwa ukosefu wa udhabiti na kutoamini kwetu, kupuuza ushirika kwetu, na pia njia za neema, kusitasita kwetu katika kumshuhudia Kristo, na kwa kudanganyifu wetu na ujinga wetu, na kwa njia zako twaomba turehemu na utusamehe Bwana. Sasa tuingie katika hali ya kukiri. Twaomba utusamehe pale Mungu wetu tumekuwa tukipoteza muda, times we have wasted time, au kutumia vibaya vipawa vyetu. Times God you have blessed us with riches, with a lot of resource, but God you find us not using them like the foolish young leader, young ruler. Utusamehe pale ambako tumetoa sababu za kutenda maovu kwetu au kukwepa wajibu wetu. Rimwe ni turagira responsibilities even in the family, even in the church, na nitwehitire. Ngai tuiguire tha. Utusamehe kwa kuwa hatuja kuwa na roho ya kutaka kushida maovu. Rimwe Ngai ona twaga wendo wa gutoria wehia, tukenda kugwa wehia-ini. Mwathani tuiguire tha kwa kutenda mema, kwamba tumerudi nyuma kutoka kwa msalaba ambao mfalme wa utukufu alifia. Tuombe Bwana, turehemu na utusamehe Bwana. Ikiwa hatujatenda jambo lolote katika ushirika, ikiwa tumekuwa na kisasi kuhusu wenzetu mioyoni mwetu, grudges, ikiwa hatuja tafuta kupata upatanisho. Christ came for the ministry of reconciliation. No kwe mundu ugaga nie uyu ngamurekera ndakinya iguru kwa Ngai. Riu kwa Ngai ni ukaregwo kaba umuthi covenant ni uire Ngai ni ndarekia ngudio ni ndamikunjura muhuko ndikorwa ringi Ngai anduire. Ikiwa tumekuwa tukitarajia adhabu ya wakosaji na kwenda pole kutafuta ukombozi wao, twakuomba ewe Mungu, tuombe pamoja, turehemu na utusamehe Baba. Sasa tutaingia katika hali ya kukiri, na katika hili ombi la kukiri hapa ndipo tunapiga magoti, kwa maana sasa ni wewe mwenyewe sasa utanena na Bwana, unirehemu. Sasa twende kwa magoti ikiwa una nafasi hiyo, ili twende tumalizie ombi letu. It is not a must, but ikiwa condition yako haitaruhusu ukae umeketi kwa kiti, tutaendelea vizuri tukienda pamoja. Sasa kwa jarida twende pole pole
tukisema unirehemu ewe Mungu. Twende pamoja. Unirehemu ewe Mungu, kupitia fadhili zako, kupitia wingi wa neema zako. Uyafute makosa yangu, unisafishe kabisa uovu wangu, na unitakase dhambi zangu. Uniumbie moyo safi Mungu, uifanye upya roho tulivu ndani yangu. Ngai nyumbira ngoro etari na giko ndaguthaitha uria Daudi akuthaithire, niguo niehitie no wa muiguire. Tuigue Ngai twaguthaitha. Kwa sababu hiyo tunafanya agano na Mungu kuwa letu wenyewe. Tuelekeze mioyo yetu kwake Bwana, na tuendelee kuazimia nguvu zake na kutorudi nyuma. Tuihoke hinya wa Ngai na tuiririe kwa gucoka na thutha. Tukiwa tayari hivyo sasa, kwa kutegemea neema yake na pia tukitumaini katika ahadi zake, because his promises are yes and amen. Tukijiachilia upya kwake kwa kupiga magoti na unyenyekevu mbele ya uwepo wake, sasa tuendelea kumwomba Bwana, Bwana Mungu Baba mtakatifu, ambaye umetuita katika kupitia kwake Kristo tuwe washirika katika agano hili la rehema, na hili agano ambalo tutakumbuka katika kula na kunywa katika meza yako. Tunajitwika nira ya utii, twehumba icoki riu ria gwathika, tuhe wathiki tondu kirikaniro gitingihinga hatari gwathika. Na sasa twajitoa sisi wenyewe kwa ajili ya upendo wako, kutafuta na kutenda mapenzi yako kwa kujitolea. Hatuko peke yetu, bali twafanya tendo hili pamoja nawe. Na sasa kilele chetu kwa pamoja no nginyania mundu aoni kirikaniro giki tugakiuga, mimi siko peke yangu, niye mwene niye. Twende pamoja. Mimi siko peke yangu, bali pamoja nawe. Uniweke mahara popote unapopenda. Uniweke kwa cheo kimoja na yeyote unapenda. Uniweke ili nitende. Uniweke kwa kuteseka, times we go through suffering. Acha nifanye kusudi lako kwa ajili yako, au unitenge kwa ajili yako. Nitukuze kwa ajili yako, au nishushwe kwa ajili yako. Nijaze, nipunguze, niwe na vitu vyote, na achilia vitu vyote, na achilia kwa furaha yote. Ufanye nami upendavyo. Na sasa ewe Mungu wa utukufu na mwenye heri, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu na mimi ni wako. Kwa mapenzi yako na lile agano ambalo nimefanya juu ya nchi liidhinishwe mbinguni. Amen. Amen. Tukorogama sasa, tusimame. Beloved in the Lord, as a way of climaxing this covenant, whenever we come to the communion table, is a sign of our relationship as we dine together with the one who loved us. For God so loved the world that he gave his only Son. Today, we have put all these elements here and we pray, oh God, they be set apart from all common use for your holy use. And we pray as we partake today, you gave Elijah food to eat and water to drink. And the covenant was renewed until he gave, passing on the baton. God, where we have fought battles in the past years, as we renew this covenant, we pray through this Holy Communion
our lives will be renewed. We enjoy new life, new lease. We enjoy your blessings, your prosperity, and we will be fruitful. For we remain the branches which bear more fruit. Hear our prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We can be seated. And now, according to the example and the institution of our Lord Jesus Christ, whom in the night he was betrayed, he took bread, and now, according to that example and the institution of our Lord Jesus Christ, whom in the night he was betrayed, he took bread, and after he had given thanks, he broke it, saying, "Take and eat, this is my body broken for you. Do this in remembrance of me." The church says, Amen. Amen. Also, after supper, he took the cup, saying, "This is the cup of the new covenant in my blood. Take and drink from it in remembrance of me." Together we say, Amen. Amen. We will join in a mood of self-reflection as we serve the elders first. Then we will come and receive. Then later we will bring our offerings in the right order so that we climax the whole covenant renewal with a response. So, first round for the elders praise team when we have a mood of worship. Egorota yaku, egorota yaku, tondo wa hinya waku na nadhasha goro yaku egorota yaku, ewe ndota waku.
yona Jesu yakenirio ni thakame yo ona niĩ ndagĩũka kũrĩ we yahota gũtheria cua yahota gũtheria guothe yahota gũtheria guothe cua ona niĩ ndagĩũka kũrĩ we yahota gũtheria ciĩnginya ndaruona rũĩrũ rũkiuma nguraro cia Jesũ ũire ngumagia wendo wake ndigatiga ona ndakua rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ nduire ngumagia wendo wake ndigatiga ona ndakua kĩndũ kĩega no thakame ĩyo ya Jesũ yaitĩirwo andũ aganu gwatanie mwene gautire kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo no thakame na bata iyo ngũri noyo ingĩtũma hone thĩinĩ wa ngoro gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo ihota gũconoka rĩu atĩ ndĩ wa Jesũ nĩngwenda makũmumbũra arĩ andũ othe nĩ mũtĩ-inĩ wa Jesũ ndambire kũmenya meya makwa nĩ manene ma ngĩmenya Jesũ nowe wahota kũninĩra na kũngenia ngwenda gũthiaga na njĩra yakwa nĩngwenda kũmũhikĩra hingo ciothe ndĩ thĩ nĩ mũtĩ-inĩ wa Jesũ ndambire kũmenya meya makwa nĩ manene ma ngĩmenya
Jesu nowe wahota kuninira na kugenia na Jesu dagashonoka niretwari yakwa yakanyubo raigoro ateniede wake demoteine wa Jesu dabire kumenya meyama kwanema nenema gemenya Jesu nawe wahota kuninera na kugenia ihota gushonokare atende wa Jesu ikwedama kumubora are adoode demoteine wa Jesu dabire kumenya meyama kwanema nenema gemenya Jesu nawe wahota kuninera na kugenia ihe maguta waine jakanage emaguta tawaine daoya emaguta tawaine jakanage ginya gokie demudara faine ohende demudara faine daoya demudara faine ohende ejaga ginya gokie ohenda yogoroine hurokage Jesu ohenda yogoroine dahoya ohenda yogoroine hurokage ginya gokie ohewe dogoroine nyedanage Jesu ohewe dogoroine daoya ohewe dogoroine nyedanage ginya gokie Tusimame. Inaiyosana hosana modhamaki wa dhamaki inaiyosana hosana modhamaki Jesu nere twainene muno nagutirege matwine nagokothe rigerigidanio aretwa ryaku Jesu neretwa rya magegania gukira mothe ritwa ryaku Jesu neretwa inene muno nagutirege matwine nagokothe rigerigidanio naretwa ryaku Jesu neretwa rya magegania gukira mothe nere nene gukira maretwa mothe nere nene gukira maretwa mothe nere nene
Rĩtwa rĩa Jesũ nĩrĩnene gũkĩra marĩtwa mothe. Nĩrĩnene, nĩrĩnene, nĩrĩnene gũkĩra marĩtwa mothe. Nĩrĩnene, nĩrĩnene. Matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩ ĩno. Matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩ ĩno. Wega na tugi nĩndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we. Wega na tugi nĩndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we. Gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ we wĩ hitho. Gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ we wĩ hitho. Jesũ nĩwe hitho yakwa, Jesũ nĩwe hitho. Jesũ nĩwe hitho yakwa, Jesũ nĩwe hitho yakwa. Jesũ nĩwe hitho. Jesũ nĩwe hitho. Jesũ nĩwe hitho. Jesũ nĩwe hitho. Jesũ nĩwe hitho yakwa, Jesũ nĩwe hitho. Jesũ nĩwe hitho yakwa, Jesũ nĩwe hitho yakwa. Tukiwa katika hali hiyo ya kujua Yesu ndio siri yetu, maisha yetu yote, wega no tugine tũrĩcionaga tũrũmie kĩrĩkanĩro gĩkĩ, Ngai ndagũithagia mũndũ wake tũngĩmwĩhoka. We have a post-communion prayer, then later we come to the other giving through tithes and offerings, and even the special offerings for the day of covenant renewal. Through history, it is known when you come for a special day, you can come in that special way. The very same way kwa Valentine, kuna mambo special kila mtu alifanya. Wakati wa harusi, kuna mambo special unafanya, leo ni special. So as we offer, also at the end, for the prayer request and specific needs, as we pronounce the benediction, there will be a time for that moment to release you before God. And so, God, we celebrate you for allowing us to share in this communion. For it is an indicator and a sign of that invisible grace that we are sojourners and we anticipate when we will dine with you in heaven, as per your promises that you have gone even to prepare a place for us. Twakuomba tusitoshereke tu na baraka za hapa ulimwenguni tu, lakini tuwe na mioyo ambayo inatumaini hata kuurithi ufalme wako. Hata wakati tutaondoka katika mili hii, leo umetukumbusha kwa meza hii, wewe ulikuja ili utuandae as the new Adam to give us that which is imperishable. And so we belong to the unlimited promise, the unlimited promises in your covenant. We pray that we will sojourn with renewed strength. And even our communion with one another will be strengthened. For this we ask in Jesus' name. For the offerings given in this act of Holy Communion, receive it as a thanksgiving and also a sweet aroma for your glory in Jesus' name. Kindly be seated now. We be guided on the other part of worship as we offer our tithes. Oh, we thank God so far so good. Sasa tunaenda kuchukua vipawa. Tutaanza na tithe, na mwenye atatuongoza kwa hicho kipindi ni Elder Moses. Elder Moses, karibu. Bwana asifiwe. Masaa bado ya kusikia njaa sana. Bwana asifiwe. I'll try and we shall do very fast. Tutaanza na tithers. Wale wamekuja na pesa yao cash, check. Kama umetuma kwa pay bill leo ama within the week,
please come over, tutaombewa na mchungaji. Then thereafter, any other offertory. Najua kuna zone ya moja ya Mwangaza Rehoboth, Deacon Maua mulikuwa na sacrifice. Please, every other offertory tutaichukua ikiwa moja kama covenant renewal, si ndio? So tuanze na tithers ndio tuokoe wakati. Tithers. So kama ulikuwa pia na Thanksgiving, ukujia tu hapo. Tusimame kwa uwepo wake Bwana, tusimame. Let's be upstanding as an act of worship. If you have your tithe, you have your thanksgiving, which is very specific. Na umejaza kwa hiyo bahasha, umeandika hapo is tithe ama thanksgiving. We take this opportunity to tell God thank you. God Almighty, Mungu wetu na Baba yetu. Wewe ni mpaji wa vyote na sisi ni watunzaji. Tazama siku hii ya kufanya upya agano letu na wewe, letu mmoja na mwingine. Umetukumbusha ya kwamba wewe hauna kipimo cha mibaraka ambayo unagawia wanaokuamini na wanaojitoa kwako. Umenena katika Maraki ya kwamba tulete zaka zote kwa gara lako ili kusiwe na ukosefu. Nawe utatubariki, utafungua hata dirisha za mbinguni, hata utatunyamazia wale ambao ni waharibio, all the many before us. God, we pray that this be the portion of your servants through these tithes, through this moment of thanksgiving, that God, they will enjoy abundance. They will enjoy breakthroughs. They will enjoy increase for your glory. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Tutaenda district 5. Kwa hivyo tutaanziwa na the following districts: Halisi, Bahati, Busara, Tumaini, Upendo. Elda atakuwa amesimama hapa na chondo, alafu watu wake wakuje wapange laini, tuchukue namna hiyo. Halisi, Bahati, Busara, Tumaini na Upendo. Tafadhali anzeni kuja, utapata elder pahali amesimama. We can space elders. Let's try and space sababu ya zile, na tunataka kuona kidogo tu. Panga laini kwanza pahali elder yuko. Tupange laini kwanza, usiweke kwanza, tuone. Halisi, Bahati, Busara, Tumaini, Upendo. Hii ni Busara, sioni mtu. Tupange, tunataka kuona. Good, endeleeni. Tuendelee. Hao wengine pia waanze kujipanga. Mwangaza, Muthaiga, Kanisani, Shalom, Muthaiga. Mwangaza, Samuel Gakuo, Maduda wa moto, Mwangaza,
Tunaona kama tunawakatakata kidogo ndio tusikizane. Mwangaza, Muthaiga, Kanisani, Shalom na Muthaiga. Tujipange haraka haraka. You can now proceed after him. Tumechukua district 5, tulisema Mwangaza, Muthaiga, Kanisani, Shalom na Muthaiga. Nafikiri tumemaliza. The last 5, Comarox, Central, Eldajogona, Baraka, Savannah na Greenfields. Comarox, Central, Kibagare, that is Baraka, sorry, Savannah na Greenfields. Na Eldakim tuchukulia wageni. Na thawabu pia.
wewe ni mpaji wa vyote. We can never beat you in giving. Today being a special Sunday, the covenant renewal Sunday, you have promised us that when we deepen our commitment with you, we walk in fruitfulness, we walk in blessedness, in prosperity. We pray that all this offering offered in your presence by your people will be a sweet aroma, and in return, God, you bless them abundantly, 100-fold, 60, and even 30, according to your grace. And now we set it apart for noble use in your house. And we continue to be a living sacrifice for you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now, as a way of returning the mic to the leader of the service, when we are coming to the end of the covenant renewal, we always have special requests. We will not call anybody to come here, but as I come for the benediction, we will be giving that part to offer a prayer for the request. So, kiongozi, kuna tangazo lolote ama any direction before I give the benediction? Yeah, asante sana mchungaji. Ni kwamba tumeenda vizuri. Naonalika mnakumbushwa vile mlitakasiwa ya kwamba mkutane chapelo yenu na mnajulisha kwamba kuna ranch. Na sasa mwenye alikuwa anaongoza ibada ni Joseph Gojini Maina. Kristo ni mwokozi wangu. Karibu mchungaji. Thank you. Tusimame. Let's stand. Thank you for your patience. Hata those following online, at times you may go to the theater and the first initial prescription was maybe the operation would take 1 hour. Ukute imegoga masaa mawili matatu. Ikiwa umefunguliwa tubo, huwezi ukaamuka hapo useme sasa ilikuwa ya 1 hour. Saa zingine katika mambo ya kiroho, when the praise team was leading us, and thank you praise team, mukalie hiyo level. Kuna level mulienda hapa nikaona kama itaenda kuwa electric. Vile imeenda. The other day I was in a Kegoso Sunday in the PCA Juja with Carol. Hata kabla tufike ule wimbo wake wa Lungo Thengere ile negetha ngomenye, tulikuwa zote tumemwagika, tuitikete ithuothe tugathira. At times ni vizuri saa zingine tunafungulia sava. And do you know, when you come to worship God, it's also therapeutic for the week. Kwa hivyo ukija stress zingine agucha, sasa pokea kienda. Amen. I've been honored to join you, and thank you for the warmth. So siani hamuja rudi nyuma. Is a blessed, warm congregation and family. Beloved in the Lord, when we gather at the end, we are given a charge to go. Tunatumwa na ndio hiyo benediction ya kuenenda. Remember, in Deuteronomy there are many blessings pronounced. When we obey God's covenant, we walk in blessedness. Hata magonjwa Mungu anatushidania. Hata vita anatupigania. Hata maisha tutaishi na tutosheke, na tutakuwa na maisha ambayo yana mazao. So beloved in the Lord, go out in peace. The Lord God bless you. The Lord God watch over you. May God lift up his countenance upon your lives and give you his peace. And God give you his blessings, the blessings which add no sorrow. May God make you successful, have breakthroughs even in your businesses, in your places of work. May God make you walk in favor. Enjoy long life, a life of fruitfulness, a life of prosperity and abundance. And may God protect you as he keeps his promises. And may these blessings remain with us in our going, in our coming in, and remain our portion now and forevermore. Amen.
Society Church, hosted by our parish minister, Reverend Albert Gikonyo, LCC Chair, Elder Patrick Karanja, and the PCEA Society Church family. We celebrate. Speaker of the Word, Evangelist Susan Kamoyo. Theme, Service and Hope. PCEA Society Church, Oasis of Love.